Jadi itu itu MLA Sir Halan Kelekan Sir Rosulola Pusat ini daerah Jawa itu ex-minister Sir Polilam ada di sana daerah orang Coba mak, gitu coba mak. Hah? Kamera dulu. Oke, top ini dah naik Coba. Itu ini sampai sini. Kita dah akhir malam ini. Sampai berendah. Untuk itu di apa itu Sir Chandra Presiden ASB. Mana lagi? Untuk dari partisipasi itu Sir Komiti KBC Sir Komiti Untuk di partisipasi itu Korporasi Chairman dan masih itu Sir Korporasi Tidak, maksudnya saya mau cek komputer kan? Kalau bingung ada target hai, kapasitas tur, ada tip, monsang apartemen, monsang apa nak pen, GT, di Bhaipinya ni, Assam Sarkar, Bharat Sarkar ada, Somchok Karbi, Resident Tantan Dua Sombuang, Lambung Cetok Pen, Singkup Kumar di bawah itu. Alam bos to pen Karbi long do kuma na long upar ka do na asi medical samsi so to do nasi ni bakso panel discussion ko pare to ni to jo pa one page do panel so mari mo pare to ko bibiaram sa dak chili sai do ma ada ko iske chili sai na ko so ko thai to bi panel so do pen klar ka chili pare to apor thai do na nasi ni apor ka de pen ini bakso panel discussion first song itu sam itu na itu mau ini bangkit penulis doa contohnya, ada sorkar dan lagi dari kalau ada untuk sanksi dan itu masalah pente, kalau masuk lambang itu signatory sesuatu itu masalah pente, macam political parties itu dari itu nak penulis itu betul sih, kecengsi ini masuk penulis itu masalah first itu, opening remark mate, anugerah penulis itu Ini port media termasuk MoS 2021 tak ada yang dalam ke ini yang kami termasuk apor di bawah
lapen akorban ke tum ihon pik dola ni bage la sin ni pulau ni akorban pani luar kalau so MoS ka so pile to job clock mane specific question mane tum panglo mane asike ching si kalau so opening remarks ate MoS ka military badan ala ni ngala mane mane akorban pani lo ditum lo mane to Lambon along the Delhi Hachi on Lawani start to the Roman, but the law comes in the Alan and to check whether two minutes of home and the MS to have I think of time. Milih lapen ke cakas ajarnya lapen ke si amaiku kenceng lo dah kenal amaiku lapen ke saya seperti ini lapen ke kongres saya parti lagi tahun dulu protong ini kenceng lo lapen ke adalah isi dia amaiku lapen ke dah laso hong catai lo keduan ke hiji lapen ke song shop lambon ke seto amai ku ke lo monsun kan acara pun bang pun keduan aprang sini KSIC Kari Student and Youth Council lapen Kari Farmers Association atung pan ningat rong pen Joro kurang kecil laso awal saya ini kan nanti pondok lagi nona song tu hele jora song tu central government kan langsung ke situ laso pakai ni jauh-jauh ini mati tim kerja orang ini bekerja ini tunggu kurang apa jadi lo? Ada rasul nonton isi kan yang selesai budi suri cepet pun kita nonton so iklan itu. Apa yang itu nonton itu tahun 1986 lah. Abu Ben dan Purkemu pernah nama belum teh. Yang mereka bangun 1995. Pas April Laso MOU kasi to as kita na kong UPS atong MoS laso nang kita kong laso pinon etong adang nang bagay non song trouble central government and in something along the next to bagay nilito mahimpe mati tingkar ke mahimpe mati diligam-ligam ke misal lo sendiri pulau di lapen ke lasolan dongla kasih tau kanan lapen kalau so tayut le kalau so penarakan ke no masih alam tu sondro no pipi no pipo tu macam so PDC ke ben lo ke kenal ke PLP sondro tapi UPL itu melakukan itu ke ni ke kurang baca Sorry mas, itu bukan masalah yang bisa kita sebelum ini mau Korban itu bisa apa jadi kan itu KSYC pen kedangkan tarik di ketok MoS langsung berhak jika kita program boleh paham amelong mampen itu lagi orang kalau termasuk konsil CM Roham Sahu Enang Lok MLA itu ex-minister Jakarta Amaiku lapen song chok dari teman seperti song Maiku lapen konsumda lapen also tinggi halang masih temun doang kalau di mana dengan konkret kalau berarti lokal asih kedamtang song chok akor di rumah de kayak orang kasih song chok di rumah kita tentang soal yang dan history itu tapi itu very special. Tema 2005
2011 kan as a signatory MoS pass signatory lo office kami aso MoS pen lama aku pek project ayah kom dari project tu si lebih dengan dan kono pen okon MoS tu level signatory mana tu delo maksud tu di luar apa sih kami project tu si jodoh itu semua itu tanpa nak MLA saat kursi orang ini pen asal saat agensi mana mungkin kalau orang lain kalah nanti nanti jadi kita Ini kita coba datang ke Maita Sonda. Ini cincai di sana saya tahu. Alhamdulillah. Jadi kita berani kita lo. MOU lo, MOU lo macam tu. Lah lo dia lo. Macam kompan itu kalau mas council berkeman. Kota Thailand lebih pensi. Non dulu macam tu orang MOS lo. Kalau anak cakap tadi lagi abad lo, itu akini kalau pun dulu, nasi itu lontong lo macam kata otomatis kerana, dulu nanti otomatis lebih bilang mo, pen, kalau ini tu itu, naik lebih pen, utol lagi ni department, this is little power keman, pen cengok, cakap keman tu head laba ke. Non accountant के लगे इसी नेशन एक्सपोर्ट तुमसे लिखते हैं जोड़े तो सर बहुत उधर हम चिंतित ना है तो एसएससी बनाए तो हम लोग साथ चंद्र को तेरा साथ जब भी ज़िली Topi ya pada Osmar auditorium moral of the organizer yes one is president now that will be possible to the jury the million the panel of discussion ya sebenarnya itu kecimon itu sudah mengangkat sekian dan itu dan kedua wilayah tahun bagaimana itu alam dia bangga adikirim mandolo asi AFC autonomous state dengan obligation dan hak change dan tapi the strategy of autonomous state movement autonomous state movement wajib harus strategi bangga jakong mana bangga ingkan oke aprala movement dari dulu ke langsung bangga itu cewancer kasi Musia korban ke signboard ke mana, jangan. Ada signboard ke mana, oh, setiap awal ada tentang kecocok. Lalu non ke mana jangan itu non MOU MOS 1 2 dulu. Lalu langsung open moral tu dulu jadi diluting the previous agreement. Mesti dulu. Udah itu observation ini memang ke, sebenarnya terong mungkin dak sontong agreement itu sebenarnya political agreement. Political agreement berarti dalam involve the houses, parliament pas lagi hingga house ada political isu doan mungkin sih. Bagi mungkin dulu tak mungkin si teglong mechanism relation between the coordination between the KSC and the open basam. Lalu tak kita mechanism bang, kosong si control di mana, lalu dan makanya explain the proses dulu ini, dapat kita menjadi meaning kopi itu. Lalu political agreement itu berapa tahun? 1952 kita melakukan council bangke 1950-51 People's Republic Executive puri parlo le only available MP jo. Kasi dah bangke independence tak maju tak political party ko gari cooperation of it. Kasi apa kita dorbar Congress kita dorbar aman kita tu. format itu sir format explanation kami tidak pulang. format sama bagai just jadi opening Oh last ini kita mana bangke dah ke kerja tu ke kerja itu. jodoh lah sir Lama sebenarnya bangke. jodoh lah itu bantu nanya itu lawan tu MOS tu itu kan signatory amat KLF songjak sir kita diterang sir
ada wakadom kadoi hula cepa jirilo penelis long dorapet ake hai song yapu lapen jabang po ke hai tuman pen pregjam bangpu lapen pregjam ke thegiding itu lapen signatory made song pem bangpo ke hai tuman se kota bang nil tuma hin pen cematha bang ke mesen lo usi budam itu constitutional expert ke kali constitution arona te ke thek binong po tume kali seta ekor bang po tume hin pen ke cematha bang ke ka soi kor bang ke khe phan kacherai kom lapen ang song ana ke pon dia phan ekor ke si atwar lo isia achin lo ang song ana ke pon di khe phan kacherai kom lapen khe apartment ka song pi apartment isia akeng tam asom lapen ajoton ason kubang sin hitung ke kecil pudang kantung mesen lapen kapacun me era phan kacito kacerap donanji lapen labang soi kor pen political ali en o bang wang nang ne lapen jihuri sai bang nang ne lapen khem bong kaji thuri bang wan nang ne lapen ke mesen phan wan lo nang labang soi kor ko bang si budam ingtung lapen mesen ai kor phan si ni tungge kachewan lo ko bang si ki budam kaptu kadom Tuhan itu nampilan na bangsol lamdon ke pacun no anu inot kilo ko arti do klong songja sing kyot asong mo benlos arti do klong songja sar song bujin di kata hali dari song ini baso lamdon kan lamsia de songja penelis no kan sa alam mo kung responsibility yung sa lakan kate MP lapen ex-minister MLA lapen dan itu kadoi voting dia tu tapi itu mahin ben di mata ke la soi court ke misan lu se mata lapen India government nason isi ke long ka tan isi government tarbi document ke court nang citok nang pok ke là cái đặc biệt khi tụi chị cái hay lúc gì đó mất thắt rồi thì là so ai export mình cả tu cái đặc biệt là tụi chính phủ riêng ở sai đó là mình cả tu cái đặc biệt phần đó tăng luôn sắp xếp là mình là đặc biệt luôn là mình khi mà họ số mình tăng thì đó đặc biệt tụi mình ta autonomous council welfare autonomous council đó là mình ST status dan ko là mình kapre là các chính phủ ở sai tu ulu của gì mà thay là so report ke mesen nó là mình là các cái pinjai các phiri nangi thang ta be của gì là son siki pujin dengan tu kado Tuhan nampilan na MLA sar berdasing link Good morning to all. Ini adalah penelis kalau nama saya Tom Dun. Kali yang long Asia dalam mengha kehai MP orang sini dalam kehai dan lok penelis dan kesetong kecerdasan itu sudah itu. Ini lah soal kalau bangke ini adalah teknologi lo. 1995 bah autonomous kecerdasan kepropat atau ni lo. Eben lah soal bang itu agreement dulu. SDC होता agreement dulu. Central government, state government, lapen ke aku, api UPDS orang dah dulu, langsung dongke, la 1, 2, 3, langsung dongke non agreement ke doa suci doang si menai do sini tu lah. Lapen ke isi apa ke, itu kan biar tu ning til klung ke doa bangke, je prapcin pen parlimen alo, aplang ke 30 house member jadi. Non banke 50 dobo up to 50 pen 44 elected and 6 banke nominated and 34 banke karbia do banse reserve de son se dobo mo isu dinta la dake itu makai rengpo pula so bang ini arong pikhangja and education policy pen ne haita dolo lahai bang ta employee youth hai pen ne problem da dolo apna lahai pen laso langdamo de apna isi hini kedo pini apna je toktan signatories agai poliram terak ta dolo UPDS pen signatories agai MP non rego horan sing beta dolo alang ta siskalo apna de non bak menai ako nilita lalang ni do song throk hile ko tu je ke je tok
lapang menai lu pusi ni alang itu pak curusi ini langsung. Soalnya saya kan tempo deh, tapi itu nonton itu ngomong, non stop ngomong tentang midnight best. Tuhan itu tentu nak, itu nonton si asal nong minister kita nong kan dalam pun, sir, boleh dalam cara nong boleh tu, ini kemarin kemarin. Bukan ini, biar nanti. Halo. KSYC pen KFA Panchulu so do bata dulu MoS ke komputer hak cuma yang buat dan kenal orang itu kedua juga contoh itu ada isi kini bangke ini tuh council ke logo pangcing ani campaign api so kanyang awal apa ang susi kapang jakong kapang tangi kaciso ang bo son thoma hini ke thoma kacito kalam don do isi bangke MoU 1995 laban MoS 2011 laban mo na tayo pela ke thoma long man maken do kay to ba mga duwek no laban para ta MoS 2011 amen kacipito na bang ay do no dan MoU 1995 para hukuman ni kita masuk tunggu masih lapat aja thom kasi tok do kan India so na ito kasi upay na gitu ya. Pela so ko bangke ni budaya bangke de anu tin daga matha bangke asong tin daga matha ba abatai tin adi tin daga matha bangke he farman bahawar famar akimile wana si ka matha si keklem. Pela sendol matha bangta kasi ben akimi ko budaya bangke Panar ni,empre ke farman ke orang kacau song pen, klaim kita amla song pro tungobang, mana isi aningarong pen hong kewa anong, rar kami klaim long, laba kenok ini naik lah, mana batai ke sebelah bagian. Lapan para kakimi, kadok do labang song mo bagian tangka maha pen ceng nong asal pen yang asal do. Itu dah, isi kada kata kami bangke constitutional and administrative changes. La constitutional and administrative changes abang ili tunjuk si landam pamene perlu dikasih sabi. Jadi ni details kena ini je lo. Mana constitutional and administrative changes tu. La so changes ada ini liburai bangke bisa dalam tua. Dapat hampir per hak kaludi. La so dawar bangke pini dia pedat ini. La bangka tanggal ni tak ada boleh dah. Mudah batai isi yang si nang ini constitutional pilih coklat pilih so kelak tu bangsa sabi. Kalau tu sih, mesti changes pada batai sih kepidu tu boleh. Tapi bila sila hai kepidu dah pernah bangke itu, mata kami sih kalau dok naik itu mau pilih itu. Terus, untuk waktu tu kan, Kongres Parti lo itu boleh tu nonton songcap bu, saat itu dikiran lo boleh tu. Jadi sini permana usul, MoS kan itu di mana permana? Ini masuk program Kongres atau Nancur Parti lo, lepas ada Last long itu, tenang long itu masih lepas kado, last long kita hidup itu lepas penyusup itu, lepas kado kali rat hatame kadang pejigla kadang. Open, anu itu semetan lo, lalu kami menai itu, saya silam ni itu dami jilan lo, kita isi bangke, bis ekor apa ke bang, bapa kita coba parti lo, kenang son lo. Akhirnya itu सरकार लोग itu तमें हंसी मध्य करने जाने के क्लेम के दाम करो कभी अलग सुन के शिक्षा के तौर पर टॉपिक ऐसे नॉन अलग itu मिशन नहीं itu के दाम तो ना मैं जो पार्टी लो लगता है MoU पे second MoS तमें asumsi tentang lah halo ke nepik program pakai notik program tu dah thay anu tin समय ami thang situation long si alang tu MoS tame cipta huआ Lapen, rata tu kematha. Lapen non tu last bangke last opportunity lo pun, rata tu ma expectation bangke belek intuitif. Lapen non mata dak MoS cipta, ji utame ik jawab lo harus
alang amede lo discussion ko mo stamin ni pro ik jawab non dulu bang ke ko chitok tidak nai lapen ka do kawe organization do asta me chingki chithan si isi tet do sikilang so ik jawab ta sini bangta running bill channel bong na pati kor ton ko pili alang do hal da ni than alang na running bill channel ko la son si non dam bong so sai tung ge matha dai bang ke non dulu bang expectation la da tung bang ke non dulu bang last final then itu oton mas tet alang do ko long le film ada attractive nai tu bang si rat tu expectation tapi bagi alam mana itu tu apa betul cerita itu na sorry sir na netem ko de non ko me stop pero también action expectation thing ya de to itu na sana sir percent dalam kan ini lah bangsa panel discussion lah panelism apa panel kita orang rapat itu kerja orang otonomus council SPM kira MP kira pen ticketing pen kila MoS signal itu opening remarks lo concluding remarks lo neli bangke kecengsi bangke ningkan krip rock sosai apram namui cetong root kei la pen longri long para farman kecesong la song trop kecesong linjang lapen ka kedar do an phan ke neli kai ki se tame ar dong pro ki le schedule ini kita lapen sita ladak neli pui bang ke lain lo ilitum karge tum ke phong thom MOU accord che tokelo MOU 1995 MoS 2011 lapen MoS 2020 laki thom long ta adifect do api alam do MOU long tado lagi neli kaningge neli ke thegon long ateng mangke konama neli ninge pope kala bangke neli sitame I have the right to dissent ala bang neli che klang no pen la so teng sinige la pen pini sita non la bang so MoS 2021 long sitame neli buje bangke akemi dolo akemi bangke la pulau mo pen puso si alang litum la ningkan create talk so se song that pen kai long dio farman long par from song that can be hong wang sila so MoS chetok that pen ke non ge khela pen long ri long par farman unan thegan si tame jogwan pen si claim long ko sita nili puji bangke la so political point of view pen le langdam te it is very dangerous hala ke thomong bong pen la so MoS ba halo very dangerous la pen ke politically it is suicidal nili karo sorry no to pen list mana to many union ko mato opening remarks also MoS kan dan GP ko nanti opening remarks nanti no nanti do ko istami I got to make quite a bit of certain points on the below bonus for the so tonight si itu mohon has this is one way of saying actually saya alam so nanti continue more si first opening remarks on the point and also get direct question down on the so direct specific question down on something this is about computer and support so tuma porta ko pigment dum pancing na la sila also specific madala job block la so atar julang man din for the afford people in tani so ni for ko le tum nan bodi la na si la so ching si le tum man ka la tum la so MoS 2021 lo redact the back signatories tuma KLN chairman PDD saat ini masih pancing berapa sekarang pancing so question dia apa dan MoS 2021 preamble langsung sih tahu dan langsung sih tahu and I quote in an effort to find a comprehensive and final solution to the issue several rounds of tripartite discussions were recently held with the leaders of RB groups as well as elected representatives of RB people. Full stop. The negotiations have led to the signing of this memorandum of settlement. Laso posi, lada preamble masih tok dalo je lagi final solution to the issue. Lasi laso putar, je 244A itu akiman hemplate nanti ko akiman wani ari leading api
Iman kan so tanda kita non lah so MoS 2021 ten bansi final solution pula yang belum kita konten nak memang ke kopi mana pentu 244A apa ke long liru mah bansi untuk kau mah final pula tu dari tapi isi bangke lalu jadi MoS 2011 dia satu langkah ke tahu bersama nanti tu bangke hal ada 244A apa dia kau jadi si cipta benda dia lo kan tu bangke sangat kalau arti juga. Kasi no MoS 2021 lo bangke. Ladakh kami 244A क्या होता है? kasi na तुम हर सुनता में चीज़ तो मुझे चलो लसो मिडिया में चीज़ बोलता भी नॉन बंके चीज़ होते हैं लाइन तो सेक्शन में बंके जे लाइन फाइनल सॉल्यूशन हो मा मतलब पिने दा सिपत जो है लाम मतलब पिने आलू किचिंग टाइम लो लाम लाम kasi ना नहीं kasi ना कर दियो तो आता और भी लो Cor berpikir bang salam tiwan po. Dadak keklang, pada dadak kepaklang abang bangke kaprek kepan kali itu. Otomatis tidak putar. Resim kantang pen kecesong bangke final lailo. Kaprek yang dendam delo peaceful democratic arrogancy. Kaprek yang kecesong itu tampo. Kalau bangsa alam ke ancol kadang. Koi sama sa, sela apa UBS atau kasi toko nang tu api jiru jiru kalau tu kita kau nang kopi jiru. UPS MoS kasi toko kalau bangsa bangke itu ada sopor oke KNLF tiwang lo ada sopor kada kacing wayawe bakapat la kacing wailong la sonawar sai kacilong lepen apa jok sini itu ala pang sopor ke kacik tawalong itu lilu ne dalo kasi kacing kia klamong wang bo mapor ho sila bang so nang ke dulo ke ene pasong kacing kia klam ke wan 2010 11 February kasi ko MoS UPS kan kacik ke 2011 25 November kasi lapang sopor ho dito kili dulu ni otonomas state aweder pulakan bangali itu kasi wal pakai belum leder ada joine posin itu nona bangke kasi tahun ni ulang li dulu ni lo si nang tungkon ni tungkon sini ke soka bangke sikia tuan bangsi tampo na sila non kasi tahu sambil lah bangke otonomas state puang deng bangke isim kata ben kasi song bangke dam delo insami natuar bangsi kasi song deng bangke tampo la so bangsi itu bang dak kasi kalau deng lo kita. Lah so antun aku incident agak, mana lah so preambul lah so prak lah aku kita bangun, dia government India ben government sam atau ben benar, seperti dulu persistent efforts ko sedang tahu kan, dia kalau dia kaya tu legitimate aspiration sedang dipakai ni kan, lah so ini masih more autonomy kalau dia mau autonomous council, apa lah ben development sama so India kan, dan kepolo. Lalu pasti lahai inisiatif yang dulu, tapi organisasi representing the country people continue to demand cooperation of autonomous state. Mana lah ada kau nak dia bisa ni, lah itu demand untuk iban lebih. Jadi masih tiktok kau beberapa masih sombong. Lalu pasti orang bagi masih datang kau bagi resisten aku tadi dulu. Jadi so important bagi finding comprehensive and final solution to the issue with that topic. Kasi dalam so alam tiba aku buat diri aku song dijin tiga sekian masih dalam so alam patah masih dijual. Kalau memang soal pihak yang dia pun masih Nogake senang masih tahu sosial tahu ke in an effort to find an emergency independent solution to the issue. Sebenarnya masuk ke dalam dulu. Tapi lagi tu pun
betul-betul kayak implement lo kalau dia otomatis dia bio kok kan dia bisa kami satu kok ini implement semua kayak gitu jauh lah benda betul-betul dia kan kacis ada betul-betul dia implementasi ini pakai semua kan silakan ketok lo tadi lagi kantong lo dia abi tadi mau kita sesungguhnya luar kebetulan aku kemari sesung tandu boleh itu dia bukan song itu dia bisa minta satu pasti kan jalan pasti thoát bạn là số long thoát bạn là gì nó lại cái trình hóa cả việc long trong nas công sự là long CM sa từ ram hoa ali anh sĩ là số alama utak và anh đi về cái long từ đi otonomous state utak kita butuh boleh ada long standing demand mungkin ada tingkat utak aja alam itu nasto amdong aja toh laki break ada dulu. Sejak 1995 pas April, terus langsung dia cerita porque memang nama understanding tadi clearly itu dari signatories no tadi lo itu mari nanti. Pada ke pengambil lo kalau non take report ini further reorganization and review of the state. Dia otomatis kita ke reorganize nih lo. Lagi ada clear itu. Alam itu, alam itu kita toke itu ke hente kan hello. Otomatis kan hello tu bang, alam itu kita puri ke kan hello. Alam itu makan one makan hangi, lang ke hangi. Central government one makan itu. Ni di sini tu bakalan tu ban, ahok pernah ahok, jaga pernah pernah cikia. Jalan bapak tiga. Otomatis sih nak pinangi. Kita alam itu mungkin ikan narkep sirkepan cisong central government alam itu time and against alam itu talks to lalu talks itu kan lagi bangke final decision bagaimana itu lah non effort sign yang mungkin dah tengok lalu putar ke bangke alam itu man on malam baca kong kita ke langsing solve solusi mungkin ke kacing lalu sebelum la solo non bahkan counter lo ba seorang boy bang akan itu kakak sejarah saat persenjataan Dari kemomen dulu la opening remarks along kan dan non mengasap apa dah orang kita policy upia tesi ni li budama soal lamang ya untuk tanpa cini ko ni sini ada yang dia labangso accord jongsi song prop atum individual organization a interest of hansi cetok jot pulutan nilitu neli thangda puduna dembe financial package kopi magewan halada thangda puduna dembe rehabilitation at package kopi magewani halada thang puduna thaibe general amnesty fund kopi pi magewani halada thangda puduna thaibe sita lada KC longri longpat isi alamalom dokok halada bangke nilita enurlo kot lasila so bang pen bini ke lada ke theka tikrong bualama belo panelist punang hang no bolote dake doane bini ke thegang sel lasi bang putin sita to the point ile tum la so alam ga pele je bang fan ke borinang pol pen de di pudai ma kopia thesi politically it is suicidal puneli pudama hala so alam ma ngalo la 2.3 along clause 2.3 50 seat dopo 6 के कुपिलमा उपजिला के नॉमिनेटेड लो 44 के इलेक्टिव सीट लो लासो एकॉर्ड बांके MoS 2011 लो मादुएल तो दोलो नॉन मान हाला चुनचे द लांकोसी नॉन मान लो लदा के था पुरुना दे मिल नॉन बांके की क्लेम दो बांके कुपिलमा 10 सीट बांके ओपन फॉर ऑल 34 सीट बांके रिजर्व फॉर ST लदा बांसी नेली कचिनिया तेंगे पुदुनिया बांके लादा के लो इली तुमके पॉलिटिकल सुइसाइडल कुए पुदाम नेली की पुदाम बांके लापेन नेली की पुदाम डेटा बांके लापुसन लो लासो
a clause jong si implement ang lo pulute mo pen terang sang ho ke ai da pulo constitutional long ke e phong jong si amend ang lo te litum ban ke jupuam do pen ang amend pidate constitutional long si luchong lo pulute la ke luchong lo sungkrung bo la si ladak laso al bang jong si dokok lo pulute ante la ban các bạn thân á một bên là 244 làสิ่งที่next month 244 เป็นละ final solution ก็ละเป็น final solution la dak ni ini dalam proses dalam gitu baik ini po ahli gitu preambul itu sebangi po close by kali dia auto preamble preambul by dong sebangi belum discuss ni dong si preamble lo eli tum je than thai lo preamble lo ke bang already final solution podium bang ke arms struggle bang ke final lo bugak lo mati dia dak eli tum je than to na thai lo मुझे लगा कि preamble long कार्जुगान तुम बंके नेली हिल पेन रात फॉर्मन कार्जुगान तुम बंके that several rounds of discussion were recently held with the leaders of Karbi armed groups as well as elected representatives of Karbi people. Ili तुम elected representatives सुनने हाला दा several rounds चिंकी दुनेलो बोलो तो ili तुम दा social organization दो national organization दो अलांग li तुम अपन copy पोस्ट why those organizations have been kept in dark. Radapan kosong si isi baka consultative meet ta ofisi ka betel lo hala so consultative meet le doko kosong te pinili tum la so a panel tara lang so ta lata CCU tum si kecuning risi puampen hala data clearly thangalam klangli hala data kado eta pulo article 244 chun vek nangi lapen kela chun chete chetok long le punili tum nang pudunune punil tum clearly ningelo adak song edo anda sita jongsi Kalalang itu kaya ngelan contoh kalau ngelan itu macam kali lasi pulo lasi itu mungkin ansi apaan contoh ngelan itu pulo hala sot kado eta pulo jongsi unelo pulo temo pen la package ke dong financial package rehabilitation general amnesty nang itu gopima claim dan political part of bangke tekang gum nangi pualam se inel tu meso ningri la pela so putha sitame nangli si tu nune lage political part kam gum nang ko dikte tu nune kali non hadak pen gopima wa non dak heno dak lo pulo te lage la tani tum war ni ma study pen se lage no dak nilai tapi ya reply itu lebih po mana mau pitching kalau 2.3 alam sih non kena dum tiga 2.3 bang next month lasi lain article 244 alama la so ni tu pumpe ma to bek nai pen kado eta upe muthe ala so ta public nang chera bu nai bolo neli phan ke CCU long ta nang konpia so ke nali tum ke election thuri po CCU long nang konpe dal job neli tum thana pumpe sida phike dun lo ma titi hala so pulo political part bang ke eli tum chingwai be nai la pen hala so si ta menon alang li tum dato hala so proposal bang dera sang ho mata do pi la si ha so pulo preambul lo sih lah kalau apa dah topik lagi kali organizer तुम्हारा इसी एथेलाम दो दे organizer तुम्हारा la panel discussion ma mate opinion meeting ma panelist pulo te ada limited do nai kali pulo te for long le lage meaningless pulo sa panel discussion ge gado ali guarantee pasal la efek repeat mesti tum kolaborator download posina ni kan sebelum ahok lo ni lage ada itu ke separate kan dege asam li ji That's the integrity of the effort of the Assembly. As autonomous state is the highest autonomy under the present legislative assembly of Assam. That is autonomous state. Highest autonomy to handle. Lasi Ladakh banke asona sonda. Jasimera banke 244 duima adema. Laso lang kali lagi. This is the commitment of the parliament. Government of parliament a commitment lagi. Kabelo ara commitment kali. Nola lo se parasta thai autonomous state thai na people ane chot ko o chot lasi gite ngati lasi autonomous state ke la karbian mo be di masa wa ara tuma main political aspiration la no se ver bange lasi la bange Indian constitution ke part 10 no se lasi part 10 no mean na no ngate 6 is ko pilo 6 is nothing but this is special arrangement Constitution of the special arrangement job. Schedule 1, 2, 3, 4, 5, get on with it. Let's say last open itu nasi artikel lain dah ni pertama part 10 nasi tu lain 244A. Jadi mereka harus sopan sih itu kita India Constitution itu main structure harus structure itu lelena.
halas to kili je bansi la autonomous state ko itu ke separate state kali las sobat ke autonomous state antum hangi ma this is not the thing hempra nanti sanksi lagi atau lagi government of 1969 how 22nd amendment halas soda सरकार commitment nanti lagi dan people mo handa tante voice guna ta chok wan mati pisi no ibeda lo monta prega party afram mo ke na am kichi koi ke delo ke irrespective of all political parties socio cultural organization to the last to report to e banke mate prega banke mat agenda san BJP ta agenda congress ta agenda ate election the ngom he vision document no BJP ta me manifesto no do me congress la so thamno ta people silong le det ko Alam tidak, lasi jasa mer bangke, bangke anik kelas sabke nanti ingin kilo central government bagi. Lasi bangke cesong kau ini, nota MoS 2011 lo. Public pressure ada tuan biji kuhe. Not MoS kan setelah itu nomor itu public pressure ada begitu upaya. Isi bangke lah MoS ini tak public pressure tu ni lapet. Ili tu bangke hempre bangke import ni, nampung bolo bangke. Ate autonomous tu jadi arrangement bangke constitution bangke top dak ni, kau ada power ini mah, kau ada law ni mah bangke top dak. Okay, do negotiation besi cina ini hempre bangke sanksi top dilan, top lalu jadi. Lalu sebenarnya bangke. Next one na. Tapi not Congress party na sebenarnya authority masih mungkin siapa yang sama ni already dia lo, dia kan dia lo, Arab itu jitu ani kita, tapi aspiration apa ke, autonomous state ni, dan sihala bangsi, rada tu malika, tapi opportunity kita na, dan dua kami rada tu sama, non buyong si tu cinggi lo, betul, isi kerja berarti dia tu jauh longji, ala sonsi kemana, tapi autonomous state di tu mopen ini cekoi lo je. La sola bang gitu MOU MOS buat kami hal asal kami cetok dulu bagi kami ultimately ke lagi nangi masuk ta bare pulau MOU kami MOS kami itu situ ke mang bang ada kini non kami long mana mungkin tu kan choice kami tu kasko matumha alang tu mata bare lo kupine cetok MOU MOS pine cetok sedalam tu ke nitum jita kemang nitum divert pe la something nitum tu tip latum bangke kopi lo compulsion guri ne kaskom do ban bangke kopi palo leda bangke latum hele kaman kopi ne kyo apen alang tu apina tu akyam pe nidun toira moni sinan tu hanan peng labji nang tu han pinek sarkar hin pen so that nang tu hanan oji pala ma vejo ne si alang tu mangaja phipundel lasi out of compulsion yang si non pini signatories tu puri nampak plote lagi ni tu nak cini tu deh boy fit stame belek mau cingki long nang pada tangning je po stame nang ni tu apa jitu ni tu nang pacini lapan rat jitu ni hangel hanglo je autonomous state 244 elam bangsi RG dingnon ajanon ili tu bangke arjap tip nang ji ola mang ekai stame dulu ala sudah bare ni gelo non so jitu 244 elam gela lan sinili nili kalau Terus saya tadi nak framework sesuatu words kalian tadi belum tong discuss. Point wise let's discuss macam Sorry point wise kalau pasal kita point one belum masih non masuk MoS 21 non most controversial point close 2.3 kilometer dalam so tadi mari kilometer dalam lah alasi masuk close 2.3 tak dulu alasi no mention asal bukan itu langsung telang thật lọc một lọc lấy màแต่ทางประจำที่พวกหลอกก็ถึงถึง langsung dalam teknik pada tu kita siap komplain langsung MoS so signature malam apor tu hana na ko kali nang pingpong ke pura lagi ko lang banan kene de pura lagi kali johan ni je tulen ko langkai matham ni langkai ko तो जब लोग प्रियम्बुल का डिस्कस तो प्रोग्राम का semua ya तो का दो वैसे दे मैंने प्रियम्बुल मैंने कब दिनों ला सोलों के दो और इसने का दो वे हमू
mana asli summary tu. Nasi preambul kasi wai pen cingwai ni bukan ni so kita ko crosswise cingwai be benda itu preambul puno dan puno lain puk kasi wai pen tanggal puno teh joy kiji ko to jangan crosswise ni sebenarnya mesti kita nak tu bukan but isi alam dah kita tu lah dia pada bukan lah kita tahu bukan final solution pin lah kita tahu bukan without disturbing the integrity of the state pin lah kita tahu kalau mesti apa kaya dengan ini Asi SDC lang din ang appoint the secretary. Ahok ang halat daw without dividing Assam. MOU 1995. Udi itong kapatalay magke autonomous state demand committees yang bercakap. Autonomous state means a state within the state of Assam. Asi Assam han ka-divide po raw Asi mula sa sahuna niye no. Lasi hala magke kechok ke. Separately separately hantera pita without dividing Assam to the top hundred percent like perla. Autonomous state ke na para sumang kesok ke abi pun. Secondly, bangke non piniaran itu la song tu la tu top dulu bangke la mare final solution ka ho integrity pe la ke top dulu. Tapi kesok tu deh. Itu pun dah saya. Pada alam itu mata dan so ke top pen alam dia implication itu mau ke wa pela bangke. Tapi la mau angkat Singitures kita ada lagu mama pinikan ini pun kalau paling yang konten autonomous state pakai nak bagi usia anu yang tu tapi jasanya isi ketika mau konten jangan itu mana ini kemana pakai jasanya sebelum ini sita ulang sita apa yang kita sita lah happy farman ka autonomous state ko farman konten sisa puni jadi mulai konten apa yang belum lah sofi pakai tu ulang mulai putar crosswise le cuman Sorry, kalau semua kecil kan kami bulan, mana pun lah. MoS kami di rumah lo, tak. Imam kan tu naik, artikel tu pun cun buat pun. Imam tu fix tapi cun tidak, satu kali orang belasan. Kali lagi buat hai belo, ate hala sudah ni tu kado we cingki le, phong cingki long ada pulau mana jadi artikel 244 cun baik naik punang pudu ni dan pun dia lapan ke hala so tengsiul lah si nona bangke la so thak ke dunia adim masih belo, la so pi mani ke hangbom ni tum du pelote hangbom pun non ke hangbom tum dah dolang hangbom po la so long bang koson ma cerap tu lah bangke non ma jalang le tu me cetan dah jalang dah cerap tu po busimu bukan thar sama ke hai dah pulau lah sila so long bangke kado we tum sila thang pudu na tai belo talang dam le te hala alam bang liu po ta ni dia pelile lo kon mane final decision nilihin kan rande autonomous state yung si kaskom pen chenglom jagas pen chenglom SC tu mang kya men kya ngasi in the name of autonomous state in the banner of autonomous state lasi isile da platform si dunan isile da platform do blom se lagi do autonomous state ka banner organization ke do civil organization ke do isi vet do blom se la pen event political party in the chedon dunan lalu blom ja le dum la autonomous state ke long lagi isi vet dono blom de long vet kusin Sorry lo, nanti kita Bagaimana kami lakukan apa ini? Untuk proses dalam tampilan tapi esensi ini benar sama versi besar. Mungkin lah. Ini kota song tu lepas sama. Autonomous state tu pun kali te bigang kok naik sangkok naik bang lelo. Kipu emang tu pakai lah dabang lah song lelo. Ini kota song tu pakai सरकार पे कच्चे की लबांसो आदि नंगे ठीक दो हलबांसो आंदेंग लोगों ने आंदेंग दो बाप कतो कभी वन सोशल ऑर्गेनाइजेशन काफी डिमांड नसो तुमसन कली दे कसो आंगोंग हलबांसो आंगोंग के दाम नंग दो बाप के लबांसो आंदेंग दाम दे पुलोते पुकुपिने पु हेतान कसिक सातो इपो अने कली वन सबे hala dang ning ki ben wang joi ba ka prek pen jing ki ben ing ton na pok lobang song deng kale sarkar na kamat ang deng do hala bang song deng nong ele ko da song so isen deng ka paching bardo ne ka jodo ni ang song deng ko ti la bang song deng nang kile ur bang si la bang so to puri puri ben ang deng deng chi wai do lo bonta rat ki thu da we MP itu mah cuma MP alang parlimen nong ki kining dia to puri puri non ma ke sarkar pi tung kamat ha welang atau bila mobile nomor saya itu berat prote, song doan saya itu prote,
kitu ro parma itu cepeng lu nang po angde itu cipula tak turte so taksi chief minister kenge hota tolo itu rat turte autonomous state सरकार तो बमथा ना को क्या पान लबंग सोदर इतुम turte तगर so taksi helikopter song tu kecingki lubang song ni ke wajib pan सरकार बमथा dulu सरकार ada kecing puhun pacing pardo nak puang ding dulu laposi lubang song ding bangke helikopter song tu la so tang lo la so kita ambil hello ada tu poti puri aweden posi tu wan room lo ba ajak kiding antum cisa nitum cisam po puri tu hadap kening ye men la so kening ye tak kening ye dundut nang lubang song ding ba helikopter song tu awe ati halam tum along si angdeng nak ke hot dong la bangso ke hot ground road ku sebang ku hala sorong te itu rinna ko damna ko hala sorong chongkrak pe itu kapre klem unji la sona we posi sarkar ni kama tha ke mewu so kar dia kheya ke man pas recent war tum khe phasi ke man pol bangso de pachi ton pen bang ap ke ma thang tang awe pulote chong hore klem na hore tan kar chak du bang awe ko orang api bang awe pulote mo ki juke bang ni bang thom tot chong ahli ko rasong ko de ko pila lagi tu ji moga sarkar nang cingke rakta awe rar phanan rabe amitham paman tawe ko sarkar pa juga mo ke juga pindah case pipon la tu mat hem kang sambing la tu de kaci song thang lidam de lo la posi sarkar ka mat ke mehu sarkar aron ke ting ground rule ke do ang bo pen la bang song de wan ke misen po khe manda kaci song ia ajo ton ang si ang song polun ko matasi song de song helikopter ke wani ini ye do bang ke moili to men pie ke pulo alang li tumban ke sambil ke request dulu la pen non sita me pulo te alang tum kopi ma ke wan yang tum nang deng dun vek nai putanang li tum ta karbiang long arat bandi jam pen ke non karbiang long arat lo organization asong adim long kau post dolo na so puta nili nang li tum ha juning ri kan tum ma lo kang sam le thor phan ke chok le thor phan ke me le thor phan ke hala hai asong atum pe nang li tum ba jin ki je thang ra kona se alang tu mandingi popi aning ang kam sai mahala so chepe keng la mai kenang so pusi neli pela so bang klem po pusi neli nang litum ha chuni isi hala di MoS wai se isi tu tak apa dah kali 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 2.3 Malaysia 10 seats open for all to bangga kita tidak sombong takkan tunggal itu orang tiada dan macam yang ini kita tu kenapa tu dia bisa mengenal tu nak so apa Malaysia mengenal so itu sudah ada para popular Jadi itu masa tengah lagi mesin tapi masa lalu ada lain tak sudah jadi. Kalau sini masa artis sudah tiba lain tak sudah jadi. Kalau sini masa kita lain tak ada order mana ni obligation tu lain mana yang ni. Lagi ada tu dua mode MB yang kaya lagi dulu. Lagi modifier tu ni naik. Cina tu salam modifier tu lagi naik. Allah UPS le pun lagi reservation punya dah. Apa ni ke body kursi tu है. Tapi body kursi dah open to all person sih kot. Non 26 le tu kalau sih. Kalau si non kalau boleh lah non sami lah tensi open for all tu. Jangan kasih saya lagi jangan ban. Kalau we adik kita dah non SD kursi ke non ini ke 45% ada kursi dah kubu. Intelligence nilai luar pulau satu biar tak cini pun, dan honesty itu sudah 55% loh. Tapi, nah, hang tapi pin nasi ilisi longjak ni kan, betul longjak ni. Kalau bela ilisi longjak ni bukan lagi. Dia orang dari 5% ni, dunia mata pasti dah mata mesti si sopen for all bukan dia. Kata sisa dia kita ke kalau dia tak mungkin tu mungkin. Kita minta si isu tadi dia bisa dipetak usun dia. Mau kita kasih satu bagian pun, masih mungkin kita kasih satu dulu. Pengenalan ke, lalu pengenalan tu lalu, kalau lupa nanti pasang ke, lawan ke, undang tu so nanti mau kira cukup nanti pasang ke. Ego mata, lasi lada ke, kan kasih satu kan mau ambil, lawan lah, dua dan nanti cuma mungkin nanti langsung saja elok. Kita itu menjadi tak lebih guna konten itu masih kamera. Tapi ni kan saya bilang masih asal aku sih biasa di tomat teknik. Masih ini tunggulah hingga lagi pikir sama dipuji. Sudah lukisan, apa itu siap sama mereka semua tanpa apa misalnya, asal kita ke kau bila 99% terbisa atau
cross corridor saya tu logo lah sih. So pada kan kita justifikan saya. Ini kita thating deh, lagi langsung 2.3 langsung kita main turun sampai kalau masih banyak danger. Apa yang dia lagi di kilometer deh langsung ekor bangkit lain lagi minat. Ini kalau tu mata tangan lagi itu 26 konsensi dah open for all. Open for all nanti 26 konsensi dah. Jangan terlalu. Honestly, abari main bi, doktor jadi orang pila, konsensi dah ini baru pulang. Nitu mohta dilip sur penda, wes kar beong cinthong konsensi lo, Nepali thudung lo. Kalau thudung pen case below high court case chidan dake as per paragraph 28 taken triangle area table 1 2 3 isi banke North Kachangan district lo isi banke Karbi Anglong district lo isi banke Borderland rural district lake thongke triangle area पर सीधा प्लस हो एससी तुम केस समझा डॉक्टर रेंटर में पीने वाला था 2002 का उसका है सी अलग का चिंग कियो कासे अलग दबलो भुटान को रोते इलेक्शन के कॉन्टेस्ट नॉन एज पर क्लोज ई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोसीजर होना तो लागू था बाकी क्लियर था तो दाकान तो है बाकी a person shall not be qualified to be elected as a member of the district council for a autonomous district unless he A is citizen of India, B is not less than 25 years of age, C is entitled to vote at the election of members of the district council of the autonomous district. Clear sih tak boleh. Nami India citizen lo, voter lo 25 years of age lo belum deh, thulung. Lasi, non lagi tu di 26 konsensi kita open for all, jangan thulung. Lasi, nona na में तो क्या out of 44 सीट बंसी 34 बंके ST रिजर्वेशन लो लाभन के 10 बंके के open for all होता के तेरा थोड़ा लो रोहन तो थोड़ा लो बेटा थोड़ा लो जगह थोड़ा लो होता के open for all say for example मॉडल है ना तुमका 10 बंके ला तुमके इसी बंके 5 40 सीट 40 बंके 30 बंके ST रिजर्वेशन लो 5 बंके open for all लो 5 बंके लाभ के नॉन एसटी तुमसे रिजर्वेशन की से फॉर एग्जांपल मेघालय तमें होता है मेघालय तमें होता है 85.9% से होता है एसटी सीधा हो जाता 55 के रिजर्वेशन लो 5 होगा क्या होता है के ओपन फॉर ऑल यूएन नागालैंड था 60 होगा के 59 के रिजर्वेशन लो 1 में ओपन फॉर ऑल मिजोरम था 40 ओपन 39 के ओपन फॉर ऑल रिजर्वेशन लो 1 में ओपन फॉर ऑल अरुणाचल असम 60 के 59 के रिजर्वेशन लो 1 में ओपन फॉर ऑल लासी इन प्लस लगे बैंगोंग जी तुम खाओ लासी वाला 10 सीट में के लगा के बिना बंग फोटो बंग के लगे दार बंग के बाखाई तुम के फांसी पीड़े बांखाई बांसी पीछे पीपी लगे जो तक थोड़ा मत आगे ओपन फॉर ऑल लगे ऐसे लिखते हो लोग ना 26 कंसेंसी था नोके ओपन फॉर ऑल अपन के लिखते हो लोग रिजर्वेशन में से अभी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लापेन के हर दाबा के दागलांग नामोना नाले तुम लगा रिजर्वेशन बोलों 2.1 लोग ना होता है ada reservation itu mana ni? Lasinon ke muni tu mah thata ke daga reservation le tungke daga 26 konsensi da SC sebagai reservation. Lasinon het nili tu nang ninar puja berapa terang sawo mana tu daga ke Bhutan tu kami juga kontest. Lasile tu mah pada secure, non itu Karbi Anglong secure, non Tripura long dalam son case below. Lasile ada reservation tu kau reservation ada case below ada warning below MJ ada nang itu ada kalau so warning tak Tripura warning lo melanggar data ada challenge was made to a certain numbers of unreserved / general seat in the Tripura area autonomous district council stating that
all the seats must be reserved for the Tripura people. The High Court rejected the contention of health. High Court reject itu tadi. Dingolang kan konjung semua. Lasi, Bhutan lo belum deh lagi juga tolong. Lasi laso kita ke reservation ke do ke mau terong sama kopi dong kamat thane nili kamat teng kan belum ke 34 reservation dulu belum ke lah pakai itu pakai mesin po. Lapan 34 reservation lo belum ke lagi pakai itu turun melo. Lapan constitution amendment po. Amendment lo belum ke lagi doer. Isiak ek do popor lagi jok tanah turun melo. Lapan hula elimination dah. 44 sinon ke you have to tell 26 consensus. 44 consensus lo belum ke lagi delimitation of power एक कार्बन autonomous council है इल्ल तुम सी consensus parliament and assembly बाकी state government सदा कार्बन autonomous council delimitation बाकी लगे नील तुम सी claim जे लगे लासी लास्ट सोलो पुलम दे तुम जाओ सी social organization पे चेंगलो intellectual movement चेंगलो finance civil organization पे चेंगलो में तुम political party की दुआन खाएगा चिंग होना में तुम चिंग वाई रास्ता लो पुलम दे लगा के तुम सी डाल के akaprek atum nanti pudungji ke haji bakke acan saya sama ke kopi itu pegang lo. Sorry besar, nanti itu tuan telah nanti apa kan opinion apa kan counter opinion tu mungkin sudah tahu tahu kan. Aku itu mungkin sih banyak orang besar. Sebenarnya terang nanti kan langsung tak opisi counter reaction video mah. Siapa? Forum cakap belum ke? Melbo. Apa yang jadi? तो है ना सिमिलर करके रुकासन काय करके काबिनेट हाई नहीं तो 62 के रुकासन की न्यू फॉर्म ऑफ रुकासन दे दी बस ये तो के काबिनेट ने शॉर्ट क्लेम हो सिमिलर के मेरा पूरा अपने का खेल दुनिया सॉन्ग भी है तो से दुनिया से इन से क्या हमारा के हर क्लेम लोग हमारे चुका है बस ये तो मतलब काय के सिस्टम का है sistem akan tidak, arah akan tidak, constitution dua, sekarang kita thanlor, ini coba pun terlalu banyak macam ini yang kita lakukan. Masih lama sebenarnya pakai itu, men itu asal dari about history, cannot make history. Masih pakai sih history lah. Kalau itu semar, masalah history lah, masalah aku bingung. Jadi sebenarnya pakai ini, tapi pakai non, menakan limitation alam terangnya. Limitation udah tak terpopular, basis popular, kriteria popular, hal asal jadi kriteria. How 26 are open for all of no ke 34 one. Meeting udah dah. No ke 34 one tem mana open di dalam ke 6 bagian manager. So. Jadi itu tu bang kita handle je. Kewan tantam ko pun kita dalam bang reject at lagi. 44 dah. 6 lo pakai ni. Drop ki bang ke pakai ni. Nominated ke problem nanti, bambi nanti. Nah, bukan tak perlu apa ini. Akhir dah kita dua bangke non division for council saja kongur sih non division pilih itu bangke. Nanti dah bangke situ try hits tu udah nanti kabinet nanti. Negara dulu di masa dulu mereka kira non soal pembinaan komnas dan langsung tu bangke mana sih nanti lah dah bangke lah soal besar itu hanya dua kerja. Remat manda isi self constitution नहीं गालों मत self constitution नहीं उल्टा तो क्या करना है tapi si apprehension lo que crime ta sa itu se mer bange kosan si itu bange langnam pa me mer no la bange kapi mo si apor ke minority manda no open for all pulo election lo ta kubida ta lui time la st hills to one prima atera 16 plus bange ta job 25 or 26 lo ta magic number no net lalu sebenarnya bagaimana? Berarti 10 plus 6 berarti telah bangga 16 plus kami akan pusing pilih berarti 26 an berarti karena itu isi apa orang bagaimana alam sekitar time. Hal itu isi kefirnya memang itu berarti delimitation macam ni pinggir ada sini itu bangga kosong cuma. Lah sini itu bangga lah 44 bangga elected seat bangga bangga hijab dan pun apa 6 kalau itu nominated bangga pakai tentang right itu aja tu hal seperti Nasi, ada lagi schedule area kita lagi, general area kali lagi. Nasi nasi schedule area ini tu apa? Soja kong, kilo soja kong, angker, sesuatu PUP ini tu
land, forest, and water. So itu can't take them. Sebenarnya kalau masih lalu sebenarnya ada delimitation itu cakap MoS itu ada elemen speak tak lah ingongan loh itu no mantu tamu hal sudah kita berpijak tu. Ingkat dah apa kalau itu mungkin population dan demografi kolam deh. Asal basis dah berita ni. Population berarti orang kamu mesti tu pilih. Orang kamu mesti tu pilih kuliah mereka kamu bagi. Ni appearance lah ni kau. Itu cuma practical lah ni kau. Abe population basis apa? No, MoS lo population basis berarti. Population and topography. The government of India may consider reviewing of the number of assembly constituencies within KSE area through the process of delimitation, keeping in view the population and topography. Lalu basis ni, mungkin kosong sudah bagai dah kosong kita OEM tu hilang. Adalah bagai si ek kali rules terkali, lagi ek kali rules terkali. My humble suggestion is OEM tu hilang, ada apa mungkin orang tu kosong si cepat ke kontusi mah OEM tu hilang. Langsung kita kena tu main langsung kita konsili ni. Lepas isi bagai voters tak masih voting right itu memang langsung kita bagai lagi qualification of voters how to qualify. Biar penting. 6 months kalau lagi kalau dah cium nasi political kita bagai itu agreement itu constitution itu changes ke mana langsung kita bagai ini tu bukan apprehension tadu lalu kemudian ini tadu semua dia tu si ciri dia berarti agreement ni mana tu mana pikir tu lupa itu punya orang terus tahu tu lihat tu mana tu compare lihat kita punya nah orang mungkin yang lelo kosong senang pakai properly itu with limited gitu nolak kong gitu lah kadang waktu mas council KSE area ke kadang misalnya political decision pakai itu tu tuning real lah untuk authority mana lah kadang kita cuma isas ini so kita bukan lah boleh bukan atau parti mana Oke, exactly, ada particularly 2.3 alam masa jauh itu ni. Mani kurang market ultimately council long member bangpan logo. Seorang mau itu tadi number 1. Number 2 market autonomous state long lelang apa? Laso council lah otonomi, laso ajak kau bang, andu ji bar dubong. Laso lo teh non autonomous state long lelang apa? Laso council allo kaita non tak kan tu non lah ke state government ada attack pen nanggalang mencari non ada mencari pula tu dua bilang non bang poket bang open bang ke open pen bang ke itu inke bang poket berarti bang ke reserve for children rights. Children rights protes dua pencegahan kan di masalah yang kedua yang mana dulu itu. No ini apa bangke by fraud and nominated bangke la bangke governor was CP. Constitution no ketok tu ye governor may consult the council also. So ultimately bangke la kai tak ini ye state government yang harus take. As per Constitution of Rule 36, Cardinal Thomas Council, लाके CM से लाके माने तेरा Thomas से reply किया। Governor लाके governor man that at least की भी के CM से recommend nominated list के। As per Constitution of Cardinal Thomas Council से। Kali Cardinal CM alu lupa है। Bonda dong si governor is that related to the ibu kota. Ini claim banget. Kali jaga orang itu orang ni. Mungkin claim banget governor tu si related to the council side related lah baik ni. Governor tu pun lah kali. Asal tengsi mantu ni apa dota hai job boleh bila. Ba isi apa dota hai ye governor itu pun tengsi permosi. Mana council sebenarnya. Asal practically apa kita lah nampak kali practical yang sih lah rule lah namun tentang. Lah, maka ultimately governors will prevail.
Asila bangsa mana. Pen bang ke kopila macam lain. Bang yang si open pulang te kaki dulu thullo, tiba thullo ahok usita. Ultimately bang ke non-tribal musuh. Basically pada tu si vote orang bang orang tu. Pela bang ke kopila macam lain. Election punya macam ni. Election punya te orang cakap memang masih long isi parti si rule bombo. State long isi parti si rule bombo. Tapi central isi parti rule. Tapi जो का पॉलिटिकल पार्टी का अनिके हैं ये बांके अलग तो मुनी सी पाई जहाँ लोंके बनता तो से पार्टी इसमें तो सब बीजेपी दैट स्टेट द बीजेपी सेंट्रल बीजेपी पुरोते और जो प्रोग्राम होता है but ultimately the will of the ruling party will prevail तब यहाँ लोंके बनता that लोकेला interest अपहान मत हटेरा हाँ ना दिल्ली लोग कचहरी तुम बात बिस्कुट कचहरी तुम आलम के बाग मत करता है तब लोग ते 10+6 16 नॉट आन पेनांगाना का बियरा तुम का फेरे दाम एप्रिहेंशन पुलिस का फेरे दाम लोग कितना बांग फोके को बांग के शॉप जो सी अनुकप्रेक माने ट्राइबल था है वो बोले बेसिकली क्या ट्राइबल को Tapi la bangkit from bangkit, la bangkit, they will not, rather they may not act in the interest of the local tribe. In the 16 pen, now you see 50 to 25. Middle ground 25 the bank. Kya baku na level 1 utne choke. So ultimately she will try to find long thongke roughly. Mane result that kusita, mane iltu mane security abject hai. Line appearance. So nili pune pakai, dat pernah dalam itu. Kau pernah poson hala, kia senter tu ibu remi, pulau render. Kerem dia thipa mata kia se kerem cina. Kerem dia thipa kita ke mungkin dah buat jodoh. Ini tu kecok saya pakai hala 1950 tu, aningkan, gubernur halki pekdera lang si arun sebarter. Yang komas bukti jodoh ini. Who will become the voters of the council? Hala semua, menikah training pulang tu. Nona maga nikah training mana peta sida plan dulu puluh te nikah training yang apilu puluh te bulu orang pokok soal aku nak pokok. Actually, laso idea bosong kali. Council ke dua frank nikah training yang frank ke dua tungsi dah ke bulu orang. Api ke bang tu noni itu bagai laso dulu bang ke aktif ke smart sector. Nona laso smart sector tu ada ini sih. Laso smart sector ada ini sih itu bang ke la लोगों अनुकंपा kita turun kok. Lasi an ke जो कि हमको बोले ना. वो voting rights lah tertentu. Lapen nomination हम देखो नहीं लगी इसी बात के लाभ है ये nomination अपन के actually the intention original intention पर किया. ये council इसी ना तो कोहरा सो council लोग मगर tribal उसी ग्रुप को जात को हटा था non tribal किंतु दो हालांकि तुम interest के ले लेते हैं council लोग. Upon to serve the interest of the non-tribals or the communities who may not be represented in the council. Non-bangke harus stop itu nama non-bangke job ka damlok puklo. Nomination proses cross bang itu pauzer nampo. Bang doi puheta 8 petu nang. Turun sir, jadi sebutan itu bukan tentang turun Kongres wanita berusaha atau yang tidak berada pada sebutan setelah kejuruan. Dan sopir itu siang sabar. Kali kita ini komandan. Itu exit bangke, ini tu cini naik bangke, 6 itu, koma apa? Kalau dah already specified itu, koma apa type tu cini. Lapan, nasul jitu, compulsion puna, assign object, sedame, dilution people siguri nangkot. Non dilution kuri dat lo puluh deh, assign object dan claim nangkot lo pot. Hal dak teme, apor ke mehut, ilek tu mafan. Ajat pensament protection ni bang kena sol. Kitchen si bang ke, lalu jitu asyik department bar hi bang ke, hak kitchen lagi kena ni kuat. Kuat itu thela kalau je council cari lah, ini tu council kerang ji fan bang ke, renew itu nampun. Government itu ke council non jitu 50 seat apa, alang tu kisolai fan ke recurring grant hisab ke, itu fan isi package hisab ke, permanent itu kan itu. Lapsandi Ladakh the financial burden silo akisundo. Lapen Ladakh bangke dosa yok jedel. Tara langsung discussion kami.
Nangne claim nangne office tame claim nang ko lo pulote ili tu interest protect nahi ba son. Ya da jitu mo pen gitu. Tensit ba ke la banke li tu bhat ke ba ya ni ke siksa to pore. People la siksa to po ke la banke je bang hong khap si hong. Nasihat ke che ani pen pulo ji puris tame ke ong nais tame pho pe nang par puri nang. La pen na pujong si lan pidat philo pulote ili tu ko pise ke nang son la hala nominate ke pong ye ke. To ke nang sot ko phat hini ba sa dak pichone ko. Lasi la da bang ke jitu mo ke bang dia ni tu phat exactly mo pen di pu bong son la akisung bang ke do ek po la pen bang ke itu politically jitu kipinang ni hom muta ni bang bagi chodai. Lasi ni tu puji pu bang ke la lo je Goa son na Sikkim son na 30 seat pensi hala dax da me state ke form tan ke ile dumla 50 seat apartment people non mani tu kana anu tin stamela banke je ni organization sulai la business sulai la MDC manangji member represent long nai ko phan chalo la banke stala pa kisung gi banji le non ani ke CM ke hai mata chini la dor maha ki pinai pen pethe ke sik sak do temporary arrangement kuri bom la le gala permanent solution kana lo la bang kisung ge bang beki la sila dar bang ke la so teng na dam lo pun de in future li tum ha kisung do bek po la pen akito rado po la bang si hala bang ke to jingwai jingsai pakanan ji la pen la so teng bang ke dam de chigi me la pen mo pen pu lo ki ong nai sai jok je pulot ho la pa nominate stami hini pen apart bang ke sai jok je de la I'm never in favor of diluting sexually. Labang ke koi ke lo sita sai jok je pulot athe mane tu ahok pe la bang ke ini ngalo nutin same hedi jo hele chipang tang same 100% nahi putame itu ki un edo la ake tora already do er la handa dili hin ben jitu so jitu 2.3 la ni de ni ba Subsidy sa proposal na yung reply to the for ano. Lain mang ke la pula jadi bang ke. Je dak reservation mang ke kenan sok. Ehe angsan tem ke bang tungke nang parpongji. Influx ke nang parpongji. Dak pili dak di Medical College nang dulu. Profesor Pencenggok kena nang tan tum sibang. Mohe terang samho tame ulam terang kai tama tan. Nang voter rights dulu belum telah bagi. Nang ke election contest dulu 5 years. Indian citizenship belum as per paragraph 2(1) lagi clear dari MoS Council ke reservation nabi. Paragraph 20 lo kita bahas tentang tribal area betul. Mana ni ham? Tribal area betul. Lasi non ke 26 constituency kami 26 constituency ka job betul. Say for example non before 2 months ni ciklu yang ni apa ke ciklu election ber. Pada ke Muslim fungsi bangke long shop contest lo hai ke Muslim. Mua bisi kita ke reservation tapi belum kita ke dua polisi ni Meghalaya son tanai population dah bangke dah ke tribal lo si 85.9% ini dah reservation di Pulau Tenggara. 5 ke 55 ke lakukan reservation bina ko. Pini Mizoram son Mizoram dah ke 95% non melang. Ada ke tribal area kalau kita reservation ni. Lah situ mana reservation macam we need reservation because influx na marponi dah macam. Lah si lah suka protect ke macam. Lah ben nominate dalam macam mahita puluh. Jarang orang dia. Kalau autonomous council si dapat si as per kalau autonomous council constitution rules 36 ada pen itu si lah CM mama. Bini uliram terang CM mama belum kalah dapat dulu. Dah gono aphan kapi kroyo na bangke lake sita lake kardinal Thomas Council ke tum lake do pathai ta gono aphan kapi kroyo na galta mara lang bolam dalai as per kardinal as per constitution of India article 163 along lang do lake council of minister addition kingdom gono bangke sita go lasso itu Kardinal Thomas Council clear to nominate lasso dak panel of list ada kapak heading nasi gono bang claim back ni
La state government mama itu bangke dake itu bangke cepimina kok. Autonomous state means state pindah state. Mau tak lang itu thal. Lasi Assam government mama nang itu mata tapi ni dah angton. Employee itu mansiliri dan cenglok dia kata itu ke dah imitan ke betul ni imitan revenue system. We have got the autonomous council revenue collection per year only 40 crores. What we have to do this annual budget amount? Usaha sih tu claim untuk. Lasi itu state government में तुम जे hangna को state government में तुम के चिकिना को lasi autonomous state बिना state को मैं तेरा समझ था lasi mungkin के tapi kroy Nidi tumar anu sekian kali tumar sih, maksudnya MLA LP no sih reject pun, betul tapi no kamu sih reject nih tadi. Nah ke, lama deh. MLA LP reject pun dia belum teh. तो नाले तुम हो के इंदे नाले तुम के ऐसे कोड नाले तुम वाला सोच के नाले तुम के हम नाम के नाले तुम बेनार बता in the name of the autonomous state in the banner of the autonomous state no autonomous state no election no autonomous state no rest to see banner the autonomous state long no वाला सोता एक कोड के साइड में यहाँ जब पहले पूरा मतलब जब not to take it could in it further reorganization and division of the state उसकी तो फिलहाल लास्ट पूरा सोता रिजर्वेशन 100% पूरी claim दे नहीं अपना सोता the people claim के देते rules salam अलग तुम पूरा rules है electoral rules बंग यार नहीं तो नितुम कल देखो तो नमाज council है तो निम plus लासो की पियतें पहला तुम high court case PL की पियतें मैंने तुम्हें rules किया लो aku बिजली तुम क्या लो लासो rules दोनों बन पताई लो start article 163 है तें as per constitution of India हर सब constitution of India बंग क्या कहते council of minister है करना तो नमाज council कर लियो state government si governor bhanke hukum piji laso teng si governor bhanke claim ni tum dake governor ini tum karno tum responsible itu ma guardian chona da hukum ki piu aja konke state government si dan chon lasi ni ipo bhanke bola 10 na no 26 open for all ke mema 10 out of 44 hala open for all ke mema lalu nak mulai mungkin kalau 10 ke open for all, lagi 26 konsensi non dobam ke late open for all. Kalau bangke out of 44 kan si open for 10 6 open for all. Okay sir, Jadi PKB itu dulu itu. Out of 44 out of 44 bangke anu 34 के result and tell open jadi laten Meghalaya ta Nagaland ta Mizoram Arunachal ta jadi नॉले बागो पंगबार लो वाथे बागे मेघालय के असेंबली लो सिलवा असेंबली रिचा कली असेंबली मेघालय लो के काउंसिल लो के कर कली असेंबली लो नागालैंड का काउंसिल पावे मिजोरम दावे अरुणाचल दावे अति इनी तुम ता आरसी में था असेंबली ग्रुप होते सेपरेट स्टेट फ्लोर होते हर सब करता पड़ेगा वो काउंसिल लाके दोरे पे सामान है tapi Tripura pertama ramai. Akhir bangke Tripura ke already bang nanti Bengali punya non-tribal atau bangsi cerai itu. Nak soal itu sih cuman cek sekarang. Pen Borolan history pagi itu history paman lo. Borolan ke kena sikit orang tu lude tak lagi pun. Alat tu lude lagi pun. Alat tu lah kilu zaman tu mana isi apa pai pusil ada kerja. Kasi ni pulang panggil men ini macam semua ada mini komunikasi ko petanda punya boleh. Muda kadang we implication lah nanti itu. Okay sir. Jadi satu di Menteri Jauh dan open for all bersama. Asal dari budaya pakai parents orang open for USDC dan jarang tahu kan dia lo pas ex minister kan dia lo pas apa dalam sama kan dia lo. Sini pun pakai kan 10 plus 6 juga tu 16. Ini tu apa betul sini? Akhir lima lah kalau mau sini ini. Kami itu movement awal 1986 kan movement awal otomatis terbuka. Pininon association level, pinini pendang lo, minister pendang lo, siapa yang pendang lo, MLA pendang lo ni. Politis dapat tulung ini tu people kiri.
Kapelini alam peo ini lebih baik. Ini tu mati. Sampai institution compel orang penpulo mereka haloi ke council of reservation apa itu. Akhir mana ke chief minister state government tame tribal omni si chief minister ni Assam ke Sorbanando semua kebutuhan itu orang pok ya supaya ini pe. Komanya tribal tu tuh ni mah. Ni kita mau jawab sekali. Buru tu people tu tak reservation yang kok. Akhirnya STA long lagi duduk kali tribal STA long situ pusong deh situ jadi soal alat dan kali ini lebih baik. Tanpa maka institution compel, tapi open book SSN penterang sama kayak pulau reservation bila ini pulau terpol tapi tidak ini yes nih welcome. Tanpa klaim ini kecuali nang itu bank koi atau kamu bank koi ini kehai uji klaim dan ini pulau. Best time hal best opportunity, best time. Social media active available. Amsra gol gol bang available. Kadang kita di politik main pasti kita song. Alhamdulillah kan dan sakit. Lapangan ini finish signature dulu terang sama kayak minister. Central government, state government attitude tu bila asal. Macam mana tu kacing kita cek betong mata. MOU hanya desain jodoh bukan tong nang itu tos kecil mah. Ini tunta MOU yasan di desain jodoh boleh tos kedua kali. Sita me institution compare. So institution compare jadi SCC tunta me 30 department kan cetak kok. UPDS satu tunta me 2011 cetak kok lapen non song chok rekor ke tunta me cetak kok. Nasi City Servison close number 2.3 ke nilai ba politically suicidal kali lake constitutional safeguard se carpenter ke long tapi itu power si mampu la perde autonomous state within state market specific power bukan kan define lagi masih la non KNR la power panggung konsensi muadisi autonomous state KND utama la IPL ke autonomous state mati lalu si dalam non itu cuma ya mau autonomous state within state lalu utama 50 seat enak Hola so kontek lah nak bulan te open blow itu ke tribal state loh mereka dulu itu dia nak pakai non tribal state loh si 1970 ini kan that's dudun pun itu ke bukan council te parai deh loh dudun kok tribal state kali dah ke apa sih itu dia reservation influx muka kakunful ki upaya deh itu nunggu order deh itu 6 dulu boundary dulu lata itu kan intervensi ke boundary zone si itu all sama unit nanti kok lalu perutan pe itu ke non kuana akisu sudah kan si itu kena namanya ke lalu di medan masih Mizoram atau masuk medan masih Arunachal masuk kecamatan pakai itu ke bu si ek nomor 2 mata naik pakai itu di masa pun karena pen borulen ke dulu ke asam geographical koan mereka ke nanti nango koan population mereka om pen itu tribal tempat koan mereka om dan pangkal dan borulen nanti itu safety mereka koan dua itu diteglo lalu itu non problem power tak embong more decision state within the state country itu non problem itu kita ke already itu ke boundary the considering the market boundary itu non si seat tapi 50 seat Mizoram si 40 seat purutan deh itu tak 50 seat pada sufficient hola sopor ini donason reservation alam penilap thani alam lalu masuk dengan kota tuh tapi siksa selo pentangkan lah purutan deh itu jadi kelompok jadi bini naglen tapi open door pinako Meghalaya में open door pinako the 95% tribal community kemudian si reserve 1 seat or 2 seat untuk reserve pinako hote itu malah so kontek pada pakai betal asing nilibu pakai laso alam tel putak ber cedal cidi ber ada mah itu bangso pat patu baru ada pakai cokce lagi itu membantah laso pakai sisi ke bangso membantah bersih Dari itu masih masih itu
so 2 point counter action dun ka jui pantum sa forcing zero ngom tamuna na pen pula ni tumbang recent ko ka points ko lang lo la si ala tumating mo tala 2.3 ke parbelong dia STH rights of safeguard na ni sumta ko pitu counter reaction bola mali counter dun log nahi bofan lage bangai kali अपन के opposition da kali political mileage का explosive हन लेना नंग नी दुंता कली जिता कॉपी मा नेली का चिनिया अपन नेली का चिनी सी चौक लो बोलाम ले नेली knowledge ता limited जिता नेली के चेंगसी की पूजी बांगे लाहे लो इली तुमके 50 सीट के नांगे आहो कलाम बोपेन ताऊ ये बांग दो 50 सीट नॉन बांग थोंग कैप आंदा इली तुम चोदुन रात चोदुन अदी मा वे पुलोते बांग फो कैप के आरले के ला ऐसा ना बांगे la sila non 30 na job budai neli budai mange la penke langdang onang open pula 26 ta open neli puji bangke 26 ke open kali puneli pudami bang ne jongsi rules 8 langdang lo pulo te halale interpret lo pulo dante open buat teng sita rules 128 komalo da vote ke jogi ke joglongi halada a definition ipido permanently resident atuman si non tribal atumke joglong chodi vote joglong chodi 129 ate bangke gopila rules ate ke piloma council fan separate electoral rules doji halaso electoral separate rules bangke LA pensi wangpo LA pen wangpo non tribal atumana bang fan ke thanet po sita permanently resident ko atumbang fan ke thangun ipul lasi non amat si tame ili tuma demand dolo court along pending lang hala so rules ke frame phata mo pen council ili tuma CM kaheta bolo council penta lower do ende hala so potsi kopiloma juna chiklo ili tum non la bangso ka whole process dak ili tum local pen banke facilitator lo ili tum CM kahai lasi CM kahai long tan ili tum damlo at least a form la signatory sa tumpen nang pachetong tha niltuming ni from la so puthak jing kilang pulo la pen halabang suar ni masita putekang lo la so chuning ri dekang lo la so a reservation open puala mangke nonako biko senang moe interpret do naling interpret na a restriction edu kawadim abang si jong si open pulo te restriction abedeige muthe non bangke li tume thektia posi ko piloma kado kawe ke wanga bangaling ta voter list long dang ke wanga bangaling ta ration card long ke wanga bangaling ta electoral rule long dam long la so posi non ili tumba ki sung la si ladak heno ili tum ki sung adi ro pen non ili puji bangke ili tum borulen tripura pen ke che compare du nang ni borulen ke 2003 si bang ili ton block si 6 schedule provision ke la ke ili tum tribal area kali la pen kudang lo pulote pa hala paragraph 20 table a table along part 1 along ta wangwe da ninga polo la tai tum ke thegundे lo parliament along wanji tala bangke gopilama part 1 a son si pinai kali pulo te tum safety lason si Nagaland mo pen apor lo Nagaland la ke tum terang sahawa ke ex minister ke alang li ninge lo lasi Jayantia khasi Jayantia ke ilitum si pakle council ke united mikir and NCL si pakle haladak ilitum da ke 23 si inaugurate lo halada ke 27 June si inaugurate lo ka inaugurate ani khasi tum protest lo ka protest kopia the bange thong nominated non tribal ponder ho lasi bange thong nominated non tribal ponder ko bang protest is short tensi bang na methanga right bang ke secure lasi non eli puji bang ke jong si la bang so clause bang implement lo pulo takte neli ke theglam 34 practical politics laili tum langda mana theory tenge mapping lo practical politics dipu masikan ima dispura sor si disaji pulotang te kopiloma la bankret throgatum si muarni si ke ingi dat po non BTR langdun sana bangsir ke patum si ada council ke form la si hala bangso jongsi implement lo pulotang te nelige arnisi kachanel tum longta ninge lo la penon la solam ninge lem det pule nili pusita piluma la bangke non ta ninge det ko la implement lo pulotang te Karbi Anglong Autonomous Council la bangso tribal area long la Karbi tribal la CM ke non ilitum kacharibo ma CM haitik pen ke la so teng an si do choti la so pen a phi bangke da point of view
politically lake phire me pick la pen ke suicide attack chiri ga che pu neli ki pudami pu adim mangke la helo 22 non election dupo 22 ke chokpo hide po non chari po matum si hide open non 26 open for all man kali open for all bola mali open for all puke hala interpret hote bolo tata ke top dak de da kali top dak de tidak ke ki dido dak ke theoretically no la boleh antara ke hai KSP alam itu mah high court di bilo supreme court dak de ende non nasi la bangke nili tu puji bangke nili tu jom si apor dolang bulotang telas 2.3 bangke kedoan stakeholder katumben major stakeholder ay kamalo nili kali jakas kali karbiang long ada nangli tum komada rap komada khe phansi kumoksolong ri phansi nangli tum kachesong pima nangli tum pranji thong rut kachesong pima halabang so rat si non hangjul ke no sumare hanjul panel discussion na lasan kali kali bulat nang itu organization dum or organizer itu bilang lasan panel bang kalau punya kan jujur di mati lah lasi alam pulang panel ek minute excuse me mana bolang jadi langsung kami predict करता है ये कार्बियां लोग रहा तुम hanju इन्होंने बाहर तुम hanju करना है स्पेशलिस्ट ने लिखा है सिया पॉलिटिकल पार्टी तुम हमें सिया पॉलिटिकल पार्टी तुम सिया हम लोग अपने इंक्लूडिंग जाका लाजू Jakas as an organization opinion opinion we are just closely observing the development of situation in Karbiang. Hanga development ability development dulu undercurrent dulu ili tu ngam si dibori det pulo te lala kapre kalam do nangi tu me phong chi kime kumama organization pensi la soalan ke klamba nangi tu me phong chi kime athe Jakas pe loke klang ke lage ultimately bakala je pernah ini itu kayak teman kalau so ekor ke song tu ekor kali laga tulisan orang hati batu ekor sebenarnya tak langsung negosiasi pen PDDI kan 2010 kan tim Karbiang memang tekilan sore tulisan orang menangkan gelar dan singge menangkan gelar tak hasil hukum mana tinggi hasil hukum nang itu anda cerap dan cini ni lapela ninkan kep sosial tinggi ahu ko ane alam itu organizational dia ni ke fesna solar pen edap pen fesna ke curong kilu ke so jun pen nalo haso nang itu mah hit pen asong ni pen contribution ko anta kilu le lagi na kilu le gawe la pini ratang no si jethan lage nili lange joita contribution gawe sita nang itu kopi make wanang deng dun vek na pola la bang nang itu ta ningge une kali alam itu nang kupe jom hantar kupe mutai itu nili tabe ऐसे forensic basic royal study lo meselo so pilon sipilo asli detail ka unin bojan na kasi ek minute mo betul sama teron kai pulo je tuliran no hang sini siap cu jita cu untuk tuliran no hang api ke apa ne kar cu ne bu jadi la unfortunate ne bu iba ke la unfortunate bu la sola bang ke la pane dam na ne tuliran no hang ne masih cu na the di abilu mana itu kan jadi orang mah la sola emotional feeling alang tu election na senili pana pula le no na la tudrang rong han si siam chot ko mo bi chalo nili phana kubek lo no phom bang ke dake karlo to no council ke dake BJP के बैंक वेट को बैंक से नाम पुठी को बात तो दो प्लस होता है मैंने के ना ये जी बात दादी तुम्हारा हाथ डाले लो मुझे सिर्फ पे नहीं पूछ रहा है ये हला
RTC tu mana otomas kan? RTC tu mana otomas terang pensi? Kalau kita mau itu pada tanggal beli ini cuma subir lah bisa kita. Oh, kita nak lagi dulu. Harus beli lah. Punya sih. Pakai kalau gini beli apa itu mana cari kan itu kan ini mau ini tapi ini kan Laga subir itu mana ini dia. Nani juga kian ini pun itu Indo tinggi. Baik kan dia malah organizer, semua mistake lagi. Organizer, miri. Tamane isi itu dia. Tumpah ini la puji orang tadi alam itu. Dia kita isi dia isi itu emoji tolong चौक चीज बोलने सी कपड़े हाकियां भी के पिया लाइटलाइन को जे एर दिसी तुम मान में प्लान प्ले ni तुम पलों में जी वो नालांग तुम तकलेम ला सो भी MoS तो लो ला तुम दान दे हम हैं मेरे ni तुम पलों में जी प्लान दूर ले लो ni तुम victim लो एर दिसी होता ये ला पूरे चौक चीज पू hala so signatories tu bene tu isivet to nahi kali tu ke un anchi pula isivet to de ha isivet ke doi kali ane phata thaina ap chok non ta meni tu pulo je chok je la son ke wal hai ki pudu le jane hai hem ta unan hile kaman pen 30 round among hat pen ap ladak grenade pen ai teglo non a CM hem ta grenade gardam lasimo pen pulo time alam Nasi compulsion dan sign dia among stame to job lo yang lama ni. Kita rectify lagi. Job je mustame in post ada dalam kali discussion pen isiat ke me di charge sura kopi lakeng. Hala soalan ni. Lapen jaga pinita CM akhir bangke non constitutional law he has been running the council for these 2 terms and he know the difficulties and the financial shortage that we have. Hala shortage pen pulote 50 seat ke alang di groin de nahi political adjustment phane ma the nahi kali je nitum jong se asit dolo pulote lam so power on pu it is not Sikkim na lo pili gods ta metolo they are confined with 30 seat but they are running as a state so pili ba ke da 50 seat po anu din ta situ malai ka ni ko la civil interest ke la si la da ba ke mo pe pulo point ki ba ke je itu market sakto Josi politically related to defense if you need to safeguard our future for the coming generation it should not be we should not stick to this anuti bata chale non mobile bula je CNSC nesida recommend kuri pala no dictate pala nai kuri po ne phanjo si CM chokola da ne nangyong sila tuman pipe lote Negala Madulena Korea. We are run by somebody. We have our master. We are not doing our own regional participant. Tang level kori. Pini ka regional party dui para national party dui. Komama pune. Lake. I never Lasi na sola manke itu ichipu governor samalam no kajupo. Sitting into assembly masih government solai dah. Kalau solan sih ada juga tu. Ada lagi upaya lagi. Need to face. We have been facing. Alam itu apa yang lah deh. We are not against it. Your agreement. I never interrupt you. You have spoken very peacefully. So let me speak my mind. Lanot sih je labang ke. Itu cuma tanam po. Itu safeguard lagi. Non itu dia colongi banget tadi. We will survive for another 10-20 years. But as a Karbi, we will continue to live. Masih labang ke rectify ni, cuma saya pensiun nahi. Piece of J tu sampai asal of J compulsion. Kenang ni claim kita ni pos sampai claim nak skop lo. Under pressure dan sampai labang ke itu reduce nak lalu ni bagi. ASDC pen no anda tu. ASDCR ni Ladakh pen nominated list kilo kapre. Kewang kapre.
lasi la bangke ini tum garanti GPU nih gubernur ke ini reply piano ini reply piano kan ini padahal sisia ibu padahal sisia teng met pulang lagi konsol minister saya power dulu lain otonomous state naik pulau ke kali makan langsung otonomous state naik alang tum ke hang kaca song ke landa Risin ko tum kamatha song tum kamatha bangke isim nande khechrai kong ti nanji tabang song nei wai lo lapen la soi kor bangke chihi chibong isai ba chipu isai nang kwa aphan kali lake isi kachi song i asia joto na son pinchok po umpo ni kelo lapen nikang samse ke dowe ki ni tum da matha la so nikang samse pe nikang sam ke wan je phan bangke tupu ye pinap pe tupu nang itu jong sini kipang samji pulote tupu la tupu kita welo tupu ta welo sini ni chuni kang tu kelen no ini tum la kadu kabe ki political party la ke kape dampo social organization tum doan sudah me plek jam political party song tame kachira tum tame dopo la pe dobong dolo la pe no la dol pe mo pina do jila sitame kapia ke kisong phan la 2.3 la pe la so ekor de kichun ethically la pe ninggang sam ethically ninggang sam ethic no mangke 2.4 la pe attack article 3 nasi hala bang song de tam politik tu bantu phan me chỉ jong thai da velo chỉ pu thai da chỉ pu si da thai da velo la ong edet la ke polo la ke pichom la ke bak chom pa vel tu pore mantu lo ekleji hala bang so bang si ili tu make pinya pinepen wan no te mission ji busi li pintu kardom ni kan ni dia Ya, venimos a hacer un niño de para niño no Neri ke puji bangke tumba pura na lo na helo ji pura na lo non 50 ba 40% ke do ke chelang na pela 40% da 30% ke do po hala 10% da chelang dun pela mitha muni je phai e do te chom mu ni na so ba ai ko de helo ani ji ko ti da ni po so de ha ko bia so the ba le biar sudah tengah ni politik kita kalau dan sekarang kopi apa lama MLA bukan benisi tholo binakar di juga pahai bengai pulo hala data me cerah pulo di panan dong sekian kali langsung politik salah mana ada kafe dewan ini doke tu pos salah balik lagi mana tu produk dengan dulu si pos vice ke dalam ini kita cek itu tapi lah sijik isi tu lah lagi kita 3.4 lah close 3.4 lah langsung lah kerja lama एक से दो पोटी वाला सोलह के लिए पूरा जो है कौन होनी चाहिए तो के लाओ होनी चाहिए स्क्रिप्ट वाला ना जाके तो कंसल्टेशन with KL ALO लगे तबे other organization तो ऐसे लगे so suitable script अब हमार नाको भी पेंसिल जाके तो जी वाला से बात करो से सुनता है ada ini तो ये सब अपना ऐसी मार जाना के सो सीखों के वो एक्चुअली मिसाल नहीं है सुना सीखे constitutional administrative changes constitutional में ले लो तो administrative changes में
non Carbiano Autonomous Council and state government relation mechanism to hala so mechanism ta lagami ada ni ibu bagaimana je sebagai kisi all development activities either executive power rumah atau di rumah BCC clear kerja ini tu kita dua nomor bagi council dan state government isi coordination kan isi mechanism headed by chief secretary member betul soal principal secretary lalu betul tu A to F anu PPC kelam boleh na council of government EC jar EC is the highest position king guru keeping up lah pakai सब इंजीनियरिंग बहुत सी ना lah कई बार ini dapat last सुबह ना ये तंग तो मत ini lalu betul boleh chief secretary lo betul betul pakai control pada tu ni kamu cabinet betul direct council control tu alam frank isi bang itu lo kalau cara kita berlaku orang lagi ada tuan bills pun aja whatever it is isu ini tu lalu kita tu kita isi bang amun kita tu lagi kita tu सब paralyzed है ini isi bang lah pakai betul kan pun tak normal lah normal pasang kau kan mungkin aku sampai premis dan kali nomor was betul terus kita kali nomor was kali Karena itu ni permasalahan smartphone dapat memudahkan. Baru ini signature satu macam apa perlu dia sih 3.4 Loksawa Putra Bangke signatory atuma himpen alam tidak kipu igam tu magal hello labang suba apran la record tak dia apran me isi ini ame magal ji hang lo hang bang cehan ame bang kame keong tu masuk apran kecehan tu dasar bang ke apor kacipi cek kita itu si apor labang suba lam thek sing kiam bang penting kati lamet ame lo lapen kati juta masong lo lapen so tak sih kapret dolar. Kalau soalnya macam kiau mereka sorkar tu masih petisi labang soal apa yang ini je tu. Karbialam the national level an kapeli Japan. Nama tu kacedon sar tu pulote nama tu labang soal kacing wan de pon me lapen nama tu cihan me. Ulah selalu itu mesti apa sih kacang tu lamen ame kan. Karbialam alam the national level tempat Japan Dewanagiri alam the sonlo. Ulang soal tengku bangke, tapi lama lama tengku bangke, saya non marke kamat hatun deh jadi, bal bangsa neng bigan kau sudah mesej kacingwa ini kenang sondu atima roman street kiwan bangke ande wando ande kasih sopan si wan pensi iki kejan kami dulu laben nonan bangke kelas 1 benau kepan kami kasari ande an ke thanji la pen kapachani long war sai ta beli bom lo so tak sepinan ke bom tu kok ya pot la so neng mani tu kaciden beda dan tabe tam lo na puang neng bersih la bang so neng ni tu la se diga ko si mo pia kinando pulote script kami kinando pulote karbila meda meda pen prekja masong tu meta siwa war sai o nanti bu ni tu ni ni tabe la so teng ni si lo bang so ewa na ni puang si tu pada Open Alihume Chairman nak hai ingin lo, penili tu manta tanghang lo, ada ili tu kadu bi organisation, penang organisation citong dulu, citong si citang lo. 8 schedule alam damlo te OPP ma advantage kedoji halata nang pacini nedelo. La penili tu kadu kabe ki puduna bangke la bulo, non young si script celar lo bulotan te, Devanagari bugali. Komani ke metang script ka develop atundu. Hala so script jong si endo bolote le tum ningkang pharu isi ciru inangko. Ningkang pharu isi ciru inangko lagi. Aprang asami script ahule lunsiti mung thanwer nonda rang tum arjudang rame. Trak ibu makita hala sami script en keto kita gorilla gosti na program fluk lapso benefici roman angke non roman ke kithirji andeng si nangke lelu.
Kelas 9 ke non council itu mukacari akhai CM akhai kabor ilo kabin kada teng bensin non ke kelas 9 ben 10 kalilo la MIL ke denger lo la pen ke 11 12 apanta ni liga chini tu na teng ke textbook bang sik dang bom la sinon la sos te sa wojong si ilitum Devanagari celar fit lo pulo te la ke chirui fit po la pen ke ilitum karbia lama phan ke non amat ke joy ke script ke joy ke la ke Roman script hello Devanagari pulo te la ke akasik sak do ilitum phan lasi lahui kadok ka alam en langai pe nili signatory sa chung phan jaste met ka chuning ria bang ke kopiloma nangli tum apor cipira Mei tek bucot remucot atung phan phara lain kaduk kawi alam cingwai pruira non lahui ke alam upu alam ke klangkom lahui alam kapang samji ke cepik kengi ke lele ke popia diman daga pilih phan bori te mesedi usineli nangli tung phan bini labang so a panel discussion na hong pen kaduk kawi am no sineli nang chuning ri du ning to call senior sa 3.4 naman ni budun alam apa itu jadi dake organization tu apa laben ke cultural society tu karbi ke kapten cultural society tu apa laben ke dakar bila meta mai macam white society si kopi ke tanpa komen kopi malah tu awak itsi dulu yang si pilu tu ti kurang tu le tu ke dake roman script ba ke ada ke itsi dulu enggak bilang ke lasila so putar ka ke tu discuss ke kacau orang kopi noni memang hakin dia tidak bangsa lagi roman script yang ini mah Devanagari script yang ini mah lahir pada data clear kan nasi langsung kan pada lain itu bukan cuma kopi lagi mau next along next yang pun tak cuma jadi kami nama itu memang ini lebih kami cultural society itu mulai macam itu sebenarnya sih agak dalam thorna yang dengan sila bangke lele ne cini dah tu pinili tu mun bong ali tu mah aman peng itu MP ke haidu lasi alang lipan ni lihat joning ring tu mangala 3.5 ST status to the Karbis living outside autonomous district of Karbi Anglong and NC kali istri bekam tong lo madulang otong te otong te lang tu sampai hari ini la script ni budaya bangke la ke government of India ba government Assam le kapiting ne promoter Upia dak pensi litung ketok ima lake la swak sisi Bengali itu Roman magetok ini Devanagari magetok ini lake Bengali itu macam pola ke Karbi itu ta Roman penma mate Urdu penma Parsian penma Devanagari magetok ini Karbi itu sisi number one kasih dak bangke bang ngedet ni la MoS lo number one number two bangke Cini loro itu Roman script kita ini bukan an macam song itu. Asal macam song berkelong tangga hormon non ke this is universally accepted. La universally accepted non sih nak cakap dunia bukan ke upi macam mata ko intention la pasai macam itu. Asal ni pula ini macam la sohor ko macam lagi duduk je ni. Liu lak biko. That really is well to nabi bangke. They already decided to bangke. Hala Roman scripts nahi to bangke. Ani siapa pun terang so ex MLA ex minister penasi kilong la. Alang tu iklan bom hotel hai. I script ke nang nelo bujala so sign modern ta ke thengunan. Hala akitya se no hi hai ta hindunan la al katral hai ta. Tasi already decided to la pen. Hala Georgia Milling chairman nili Ian gitu sih kalau jengong tapi non langgeng senake pangtang ponang pupusi alang ahe masuk dahu ni siapa dah house long preside kuri lo hasil preside kuri sih kalau langgeng lah Roman script pustame hasil already tek potang lo already school mukhalong ta hanpong high school pona LP school pona lah sih lo nak kerja bela kelan sih wah nak langsung langgeng lo Karbi lo ada people of Karbi lo has already decided lah lo lah penyok si langgeng betul every individual, every household sampai akhir effect tu kau perlu dah. Okay, thank you so much sir. Asinong itu konten ini kita ini adalah asinong itu belum support dan organisasi terasi. Audience dan question ini adalah itu sih. Kemarin itu sih, kacuri alam tu tu lagi
Baik mana portu kita ni mas? Open dulu. My question to Mr. Chairman PDC Head. Ini question mana kalau ini itu long MLA lagi ST bangsa pati pun long lapen MP bilang ST bangsa pati pun long lasela close 2.3 long tiga mata pensi tenang open for all for job nanti kejolan bangsa bangsa ini itu satu beda jadi masa ini sidul lote kali hajok kali ST hajok lason ka puji bosya lason itu lason la ngaro bosi jadi masa tamde la sun konfir do ko kami sidul ke administration of tribal area lason di tribal area administration apa sih buat lagi 100% lagi हमने प्रोग्रामो ट्राइबल मुझे दूसरी एस्टेट मुझे दूसरी लॉन्ग जा नहीं होगी कुआवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया 600 एडवोकेट 100% के वो एडमिन नहीं हुआ अलाम तभी नॉन नितो मथा बने लाले ओपन का तो ही दिन वाइट सालो लाके इनफ्लक्स के तुम लाके बोन ये लाके बांगे बांगों को बांगों ता हाफ में भी बांगे बुके का बेटुं के 85% dari pintu ba alas dan di setiap tangi kami nontonnya kuan dari itu kan ada di sini loh lalu lahir kat kiri tam kamat sih reservation man di bete jok jelo kamat sih di nontonnya reservation harus sih yang ada sih penahan cetan bisa kita lah penahan sih bisa kita lah sih lah dua orang tangi lah sih mau hit हम नेक्स्ट जनरेशन को पीने लेके सुन तो भी वो हमारा साथी लाल जब जो कुर्सी का लेते हैं ना सर तो आना नहीं था बोल के रिजर्वेशन ओपन फॉर ऑल दोस्त हैं अरे अला एमएलसी तो में रिजर्व तो में ट्राइबल एरिया में सबसे एम्पिटल रिजर्व होता है 50% लागी ओपन के तो में 10 बिकॉज़ व्हाई नॉट ऑल व्हाई 10 so that so 10 and the whole jadi Kirawan Federali serta ini tinggi sidul area atau tribal area loh te aku 75 time pensi komisioner hills komisioner atau central pen state sponsor tangka ba kapre consolidated pan mukha tenang lo ji lili hala da artikel tu itu lo teknologi bangke lagi state pen union share la pen municipalities la pen panchayat area pan kilo si teglok sila daga bangke artikel tu itu lo bangke 6 schedule area ate 6 schedule autonomous council tribal area long kijong pon awit la sila bangso take artikel 275 la pen artikel tu itu bong bene akachi tonte awareness nason mandat kalidan ma Mane mo future la schedule area 6 schedule area apang akan ho kami dati ma mate panchayat ko hala dak dokok lo lo te itu ngolo panchayat na implement dari mala sila so ka definition bi tha ye la penelis lo kido amma dule answer bi tamelo la se article tu area banke panchayat afansi applicable cho sinilegi ahok solan state government finance commission itu versi tangkap state government lapen ke panchayat tunta artikel itu versi posa jangan central government lasile tunta long ke artikel itu long tangkap jangan long ko karbiang long development apa sih tangkap apa lagi kapre khangan tangkap jangan apa tangkap hodan artikel itu ke finance commission central government Asal tangka jangan lupa pan panchayat itu ada persia, state government ada artikel tu itu lah jangan lupa. Lalu itu dah kerana tu mas council tanam ke directly artikel tu itu lah tangka harus lompu. Artikel 275 one C amendment to artikel 371 abang ke lagi apran kita asal tangka lagi lebih dari pinglo. Oh, konsum di siam itu oh termasuk 7 ne ikut penang. Langsung pen dia nang lepin.
Lasi bola tak provision tu. Hala ke polis naik ke latung tak pay ke saya kriminal semua. Lasi lah artikel 280 long dalam bang handle long pok bola. Bola tak artikel 371 abang dah ada polis le. Hala tak hang nak hala long deh. Central government tangkap selo kata. Kolom sana, lain mana? Kalau sudah, kalau sudah. Nela 280 ke that hari la suatu yang kalau kita postu ke la yang si dulu prote 280 ke finance commission tangkalan ke leke la banke not necessarily finance commission banke dorde pope ho nikan hini nikan tom nikan PAPC isi finance commission bi 6 finance commission now 7 finance commission now 10 finance commission तो normal allocation banke plan allocation Alah plan allocation bangta ada pen non niti yuk plan commission pulau ada pen bangko asam hana bangke scheduled areas and general areas. Lapen anpara tangka si finance commission. Non bangke finance commission dah jadi ala constitution lo bangke council ban finance commission program te. Non dah kamat hana bangke mesen lo bui mene. Bodini budai bangke finance commission national finance commission Allah bangke council sorta damlongai. Labang itu iklan tahu. Jadi methan masih finance commission pan alur pilo, tapi la council building ki kira sia example. Non ini pun bangke ini tu finance commission lo kita mongi bangke not necessarily through the state finance commission. And both state finance commission lo nak pilih long dene. Non tak kita tahu recommendation of state finance commission. Nil pudam bangke la state finance commission recommendation pawedet lo prote aje medu. Abdullah, तो हरवाद MLA के खायता influx alam pen paledam lo, इलित तुम MP तलो, CM खायता लो, ये तुम MP में बुझलो, जे तुम politics पान चलो मा, कार के तुम capacity, लास्ट निली पुदान नाली पान कार के तुम कहीं बाल थोड़ा तुम पान अथे council के बाद हम तातोला, हमने ले MP बुझता MLA बुझता, lalu je letak influx, kapire जो ini sih, open TV bukan ke cetonan di, athe Konsul rules along itu, influx kecil pan halal penbesen. Komar pansi trading license kita PG mah. Halal kriteria apa kan? Tu, lada longle leaf pi longle. Lada ada kalau leaf pi longle, your longle, give on pi longle. La pulutante railway landing pen railway nang dun jui pen. Dokan tot hop power velo without trading license. Kalau the trading license kemana sih kita nak? Kalau permanent residence of this district council area, sel tak kita. Penin ni close dengan lain kalau RBI ni mat ada tak lo hal sebagai konsul harus buk tak lo onde. Matru lah siap best xerox kuri tu nuak. Lapan saya permission ambil cat Rupsing Tiso Deputy Secretary Dubang Longle. Api bangsa no seritin nang pulau Longle. Jadi lasidak influx punta kapire tam nangalang thang dawe layong si seritin pulau tang te. Yang si aron le do posita amun itu yang si ingdu ko pulau tang te. Kalau reference naik. Same party, same president Ronjit Das BJP lo de. Anything sub tribal fancy ticket bilang why not for Karbi Anglong? Udah itu meladak kecek exercise kan polisi meladak alam betul. Kalau nanti banyak mobile, deh. Apran atum kipila reference bangga. Jadi mungkin sekarang nom lagi dua ada pakai non tribal pemahan ke unan ke kipi dia pasti bori pemahan nomor 1. Nomor 2 pakai longley phelang kipi bola dah. Non longley phelang pakai land belong to ada karena pemahan sponsor right kalau Sida में इतों के जो हाई कोर्ट चेदान लो सुप्रीम कोर्ट चेदान लो belum ते तुम के land election एक itu apela angale तुम हो signatories लो MOU चेताक लो लासो land election एक sida लासो एक ता pass pela non ni claim लो सुबह के claim सी लासो एक claim सी ni तुम बुद्धि लो जे तुम power pakai karena तुम mas council लासो land election एक का pakai दुलांग सी lalu में सुप्रीम कोर्ट जो सी तुम challenge माने जो सी किचे itu buku है बाkai दुनिया से challenge लो हाई कोर्ट belum itu उन्हीं लगे इधर तुम ले नहीं सुनिए कभी नंतर
Lasi la so hormo bang itu kan cipuke dake land belong to under Karbi autonomous council. Dan tu mula idina long dulu ya dan mission ega bang MOU long dulu. Sela so ega bang pass pilang ta. Ek pass se governor itu mani proof nang la. Governor itu beda visi itu se somlong itu ce passi. Ni isi resolution ene lo militin hon. Ega bang munaya lo. Lasi kisman la haya bang itu. Ko mobile impacts kolam thalo. Impacts itu mon ne. Itu voters lo belum te say for example. Dan ini mereka perlu medical college a professor tunda. Dan medical college a professor tunda dubom belum te voters manja. Voters lo belum te harta ingkan kora bho. Close it statement belum te constitution. Itu ladak lo belum te itu mangke ladak belum te ke Indian citizenship lo belum te ada ke election itu belum wek pula. Lah election itu belum wek pula ke mas bilo lagi. Constitution itu mana reserve kupik. Paragraph 20 lo reserve kupik mana la somji ta than lo ke dake. Dake tribal area bukan na dake toke. Dak paragraph 20 lo dake. The area specific in parts I shall be the tribal area within the state of Assam. Dak tok that clear stop. Lasi lagi khang ne. Lasi 26 constituency ta no ta mata pulau open for all ngi. Matu itu mangke hala sohon reservation mangke parliament pen assembly mangke reservation itu long. Lasi non ke open for all ke 26 constituency dan. Lasi SSC ona thuduluk me mata than no lata SSC dilip sur pen wala sana gun case bilo lake wala sur rem jalo dilip sur pen laso out ke thuduluk pen jalo laso ke numbajo ma thulo inu ke jiani bahadur khange Karge laki cinthong ko sesi kan setulu. Lasi kalau lagi undi letung kita kerja bisa nabi jadi. Lasi non bangke out of 44 bangke itu bangke 34 bangke laki mereka cethan mau sesi kan topik ko. Alah 10 bangke lata open for all. Apa yang 26 open for all, sudah non bangke 10 si open for all. Kita sahaja rak isi concern rules long dipudo. जे नाने साकुरी ना क्लेम पेन मिलिट्री ना क्लेम पेन के परमानेंट रेसिडेंट को हम उन्हें पोता तो सर परमानेंट रेसिडेंट काली पुलोतन पे बोतारो लोंगे अतोमस काउंसिल के लोंग लेलु पता तो दो सर और जाके तो मदद आके क्लोज आ तो मतलब kalau तो जाके तंगे ला क्लोज इधर लोग लांगो है अलग तरह sama ada cingil लोग ada थान लोग lada bangke ni थान voters लोग belong ke India citizenship लोग belong ke nang expert dong sih nang 20 years 25 years lagi belong ke nake election na contest ini eligible. That's clear no problem. Next question from Sidran Tulsi. Process lo, mon bukan kita pun lah, los 2.3 apa? 2.3 lo pakai sedangkan lo belum tentu sih kita pakai lagi delimitation. Kasi delimitation apa pakai already itu mah Silo si bio si dulu nggak pakai. Asi diliputan pakai naso honu pakai itu kan cetok tidak tak dilihat ada ujian penuh bangsa dilihat itu kami lama sih. Dilihat kan cetek ujian penuh pada implementasikan nanti itu katakan obviously have the hope and kita kena ketemu siang sahabat tentang ujian polo apa ke? Siang mana kalau blok non reservation pola kita tahu reservation pola apa ke? Tak masuk class 6 lah masih dulu class 6C lah masih dulu. Pola saya qualification lagi mana voting right apa ya? Sebenarnya pakai non udah dulu, tapi non langsung nanti sih, tak proses siap berbagai council bel buat ilmu jima move terima lawan kartudan tu council langsung berbagai proses apa, voting rights apa proses dia bangga lah, bukan langsung reservation lah, reservation dia bangga lah, qualification of being elected. Apa so kita membahas soal kualifikasi presiden halapan maka ini fungsi tundeji kalau normal karena open protokol langsung decision lagi itu mensa tundeji mah sendiri kan kemana sehingga nota apor kan dulu itu lah fungsi council
le temji dote ase confusion man dili patha de laan confusion abade ka pura se question na sexy man that council man not to answer and then kini nomor engagement la no answer kan na na ini tarik peta dari dulu kalau bukan encore Thailand will final solution bola hala tu kya ni final plan ahut atau barang kamu tu diri tu kita Thailand tarik li abda la before noon asam tahu kalau chief minister review meeting itu dia bilang harus okay final plan bola final solution pula so apa kan ada tu nang kamu tu karena begini pasti kita tu beda selama ini Cina be tarik dia ada abadan ke itu before noon ada final plan kursi atau barang kamu tu final solution tu final solution lo pula so bukan kan bicara no award mesti ada so sentence soalan nang kamu tu benda awe karbiang la representative student kecing kilo berselang tidak kamu tu ada halah tu awe ini juga ni orang PC lah yang kamu tu benda ke omong dia masih tim karbiang ada koi mimi koi bang mimi dan semua ke mana apa cing tulang apa selama dia lagi itu ni ini mereka nanti jauh yang dia selama dah selama ini sini mereka lapela sit care chili sai kalam phina ke la khana lida ta ke lo penalis ke ta adlo hi bodo 1952 ke 2017 an ge itu 166 ta itu sina che pai bodo itu si enaman bodo the normal sit care ta itu bodo phiri rehte sit care bodo phiri rehte Así open bola la que après que la boyon se ripon है après que बिकार हिसाब से ये रिपोर्ट है जब की चीज को लासो और टॉक्स के बात के बोल अगर सुसाइड में खाली निरंतर हम बोलो जरा बोली कि सुसाइड खाली निरंतर आवे 2010 में 2021 आवे किलो ना पेनान के थे कि दोनों विदेश सुनी रहे हैं लोग Bidis dulu yang itu itu. Bidis dulu yang bidis kan Inongcal tu. Sudah ada dia ada lagi mungkin. Kali di nilai saya sini tulis sampai sampai nilai sini pakai itu. Sampai ke MP MLA lausit bila dokongan kopi kopi bila bila konsil. Hal artikel 3 naik reserve for hal nak plus schedule track in the established position. Hal sudah naik. Dasi kata kita situasi beruntung. Tapi 280 pen 271 rupiah difference. 271 एक के tribal municipality Phanpro hala district council में Phanpro के 2011 12 नवंबर 2024 करोड़ 85 किलो असो किलो के council बनवाया गया रन ले 275 बार से council Phanpro additional Phanpro lagi बोलो tanah ले 24 करोड़ असो ना ले जो आज्ञा में के लौटे मुझे 24 करोड़ ना ले लो अपने ले alat setiap orang ada unsur besar sudah kepilih akan itu welfare plan tribe bukanlah kapret itu masih unsur besar loh ya dan sih itu dia baru dia tapi artikel 20 benaran temakan itu lah pilot 125th dasar constitution amendment 6 itu amendment ulang itu ada dia loh ada district council autonomous district council paling ada kapono dan sila ke 275 panel 280 dasar pasal itu dia mata lah 125th amendment orang boleh langgar itu tapi nampak tu artikel 6 itu loh tu para tu lagi sampai dengan injek dari dulu hal lo kan langgar with the approval of governor bolang ada bracket mana tu nanti with the approval of governor asal artikel hala artikel kali lah 6 itu loh para tu sampai dengan langgar delimitation
kumasi electoral manji ma kumasi elected manji ma kumasi bodo ima na do kami alam pula dago sida with the approval of governor subhanahu 16 setting article bote lagi governor ke lagi ubel than lo le council of minister advice de clearly la sahala solar man ke rat bangkaman bulan de lapel ke pamang hubor ki paglan ni lagan dena ke la da ubel bulo de dena ke la so proposal ma government de je la subhan na claim ji ko ten dame dengde dengdame dena ke ka district dena ke dengdame lo tadi tu cingwai lo benar cingwai sudah sobang dip jodo sida itu nanda lagi Manipur da apnak ke Manipur itu da Bangladesh scripts ke if itu uzun jabo Bangladesh scripts ke apisi da punya celah metang script cewa lo apika kira tu metang Manipuri script metang atau ciri place deh tapi kalau Bihar Jharkhand mau kita Santhali kudunda apnak sih kita tuh desa Inggris ke api Santhali script betul ceselam lo apika ciri place deh asal itu da ini tuh kalau seperti apa tuh dia non mat benda dari tuh aja desa kita ini dan mat mobil hanya script kan untuk ciri place deh kacau mah dasodan kita pasti anggung orang itu dah dasodan rakno konsultation perbang itu kita bilangnya kenapa malam insulo kenapa kali ini kelangan cini itu masih itu dengkel lasila kita lang jamika belke kali ini kelangan rakno perpamang luas saya kita berdeji masih ini itu song kahin beda feeling itu tapi bukan terang sama pulau cingwai tak bukan cingwai pan adin do tapi cingwai jangan mereka do tak cingwai ini itu lah tapi dia praktiknya jangan tuh putih mana lo biopos tayarkan yo bantuan program saya sudah untuk teknologi mungkin kira bawa situ lagi itu kalau kali nggak so lo ya sosial media ke platform lalu kasih tayarkan itu bantuan program tapi nggak salah western memang sebelum teron banyak grup betul bang kau itu bantuan banget teknologi dia selalu Mungkin close 6C. Kalau bang solo ada kuasa bang si pakai nala ini kecok cielo itu pasti konala lah so bang saya nanti saya alam itu kasi normal kayak kepada silo kasi antin kami hit deh nasi upima deh non next weekend lima lah yang nak kayak pasti kasi tensi bang itu singkong yang sangat ubon sialam reservation alam langsung elimination na bang kayak ada di dalam Parliament pen Assembly के State Government से power दो। कार्बिंगो autonomous council elimination consent से क्या के कार्बिंगो autonomous council से power दो। non la song show itu kapijut ada non kita mau macam minister pen kacingwai kalau so cingwai road chief minister dulu MLA kah itu nggak tuh MP kah itu nih gitu kalau alam itu pakai pulau lah chief minister ang tuning rilo si kepan ke open for all bino amala tumnan ko pulo pan kya bila las pulo la si kepta lagi nak tungsi rival tungsi la si high lap poke chief minister pada kya nuga pena high delo example ta bila public concentration ada ke Orang nabongge, orang di makai, behind dia dia pakai, nona siap, duluan orangnya memang saya lo ada elimination lo belum teh, kosong sih, SDM population majority kecil banget mah, kalau kita makai tanya, nona siap makai lo lah, ujian itu orang itu, nasi orang hanya makai itu tangga, ni lo, dia lah tatip, sim kiap dah bang, masih kau dah ikan ni lo, kalau sim kiap dah itu turun nomor. Rasulullah dah cuma hayat tawar ke mana keceng mana pulau,
ini cuma dia nih yang dah happy mati. Doi hal bangke itum ke pandang muda. Mobile lah, dia single kai inge fausi. Pula soal bangke itum student ni muke ceng dah pulau. Delimitation final draft hol bangke anutin organization apa? Anutin organization tumpang student organization bahini Karbi Anglong civil organization tumpang bahini Karbi Anglong political party tumpang bahini cingwai le ile tumpang ke sini korap kita me 44 seat tame ile tumpang ke finalize kuri nai ile tu hala success dek Jadi kayak bukan kayak dalam nanti orang ini yang dia dulu, maksudnya pakai si pakai art, pakai censi 2.1 artikel 371B, soalnya mau pakai 371B pakai Assam Assembly atum pen isi komisi ini Assam Assembly pen. So komisi long pakai member by schedule pen IML itu. Atum, sita aku sundalan dah. Daga kubangke anong kaplek na wandi. Inga la solo pulote assembly bang pino ipo. Ba sikidul pulote da bang hoet lali. Sikidul pulote bidia da dogo. Bidia da dogo mana bidia de borde de pero dogo para bang krimi ne ko ane la ko. La pen para da ko non tribal mane non sikidul area pero wandi. La halam ko na. Sampai IML bang buku semana tribal lain. Ada bangke lah hello kita bang sikil area member ni lah per anparata anu kape ko na nah nomor 1 ni lain bangke lah so provision ko bilong bedo ke segun plus 371 di ke scrap ni Ate tolkar hola. Laso community ke domone pilo. Don bisalam ane itu mulai siaste lalu itu posola assembly committee bangke mane itu council punya aku isi committee nan dola. Al tundawan kona dukunang kupola konola konanglela so tetap nang punya nomor ko. Tasila bangke bawa desi. La pelampora bangke la pelampora bangke hala DC Asal-asal betul Oh, jadi mana yang kita report tu kita ciri-ciri assembly law dia bang, dia memang dulu boleh yang itu. Ada kecok dia kan, kalau ikan boleh kemiko pun macam ni. DC tu apa? DC apa ni? Siapa kau pi pulang ni? DC apa ni siapa kau pi pulang ni tu lah, bangke. Council himpen DC apa developmental department moka pepo in ala ni bang lah kita mencari pom ke principal secretary pan report pun principal secretary bang sini pan report ni budaya bang kita DC pilih orang ni DC orang ni kan masih ada dake usaha itu asam government tu bang ke misalnya DC dah kan torko DC tu mani kau era itu mungkin lah polis ni lah kan mencot developer kan wepo avela betul betul Oh, dapat minta council tu, minta council jalan pun DC anu ini macam apa? Aku just sebenarnya bangke DC apa ka control ke council ada dengar. Jadi DC apa ka epon hut CM apa arju pun ipon. Arju pun ipon tu hala email confidential report ni kita soal saya. MOU hut bangke lah DC pen SP annual confidential report kita yang saya pun mana lah. Ada tu, Lapan anpara tak isia mekanisme itu langku. Lapan anpara isia mekanisme itu langku. Harus mekanisme bangke chief secretary situ por, chief secretary lah, principal secretary member. Satu bangsi plan allocation penceng lo, mana council ini penceng, mereka pas bill, fund flow control ayam. Nilai budaya bangke asal nilai budaya bangke guardian lo autonomous council sikhilu pen sikhilu guardian bangke governor kasi council ke governor bisa direct bill pass te bisa governor si lepo fund flow pe chokchi te bisa governor bisa alo si tak anggo kita na bilang pulau te na itu ada be Yohana no kalau son na jadi no son kan hoson na itu ada be kan hoson bilang lah bangke lah unnecessary isia sistem lo
La pelopora bangke apa lahirnya sebenarnya bangke la sini play for sujud ni play bangke bukan ni kita bukan ni son. Oh, bukan ni ni son. Dia lada ada orang bangke dulu lah bangke package pay lah hai gitu dulu mah. Mereka ada Assam University. La university bangta expeditiously si pada la bangke mana Central University one that they 371 की फल बंगे expeditiously मोटर university फल बंगे में उपस्थित होता है ऐसा कोई ऐसा जुड़ भी माल language ला करना है तारो लालो ऐसे package पे नहीं वन वाला वहाँ के वन पे ला है 2000 ला बंगे चौक है ला बंगे ताने की दोपरी ला है बंगो ना मिले मोटर निलिब्रे बंगे ला administrative and constitutional provisions मुखा बंगे lang pa में पक्का पमेदा पक्का पमेदा si claiming ला बंगे ऐसे का में पे बंगे package reply mana ini kacanya hormon sih bangka itu artikel 71 biar bangke the constitution is a special provision in respect of Assam. The committee is constituted by the legislative assembly with the members elected from the tribal area or Karbi Anglong and Dima Hausa. Itu forward including Dima Hausa forward MLA. La sita dalam ini itu assembly law itu border issue can check law, autonomous state issue can check law, all round development issue can check law, unproblem issue can check law. Itu mana ada apa arti nak tidak. Lasi alang di border lo mana pateka report puto. In the year of 1965 and 66, so sorry report time. Parasari commission report is the basis on the which article 371B was inserted in the constitution. The state object where one provide a credible voice to members elected from the hills who suffer political marginalization in the house due to their small members. B. President of India will make necessary modification in Assam Assembly rules to meet the objective. Mane, 8 kai point ta President of India si kai point pol asal committee ke. Like only Kardiangan di Mahasa Panjona. 3. The committee, when formed by the president, will not consider matters which are already transferred to the council to deal with matters which are still under the state government as far as hills area and concern some matters like law and order, police, army, deployment, electricity problem, etc. Lahai power bukti to including border issues, lahai all round development of Bhutan, lahai kami lagi kalau soal commission dan si itu umpamanya 1965 and 66. Lalu si minister dan si kai point, lalu commission. Kalau soal commission report details ni boleh itu details boleh sebut. State of Assam dan la clear sih tu Anton ni nomor. Lalu close law itu artikel dan penjara position joksi lagi belum ada tim namanya. Borolend nak belum ada mana itu bisa dalam. Lada ting kalau kalau soal commission ada ting belum ada. Karbi Anglong di Mampan soal commission GPP. Tapi President of India sih langsung kayak point. Lagi artikel 371B loh. Isi apa yang ada di project DCSP fund itu hoda ya power kam. Kali DCSP fund itu काम का जो तो ये भाग फिर लो एंड ऑर्डर के कार्बिंग autonomous council अंडा कर अनुतीन रचना लो एंड ऑर्डर के लगे स्टेट गवर्नमेंट अंडा लगे लास्टो DCSP तो फंड ता काम ना अंडा नाने ग्रेटर डिफू वाटर सप्लाई स्कीम है नोटा नाने बुकुले स्टेडियम नाने चौकीदार kalau soal report nak pinang DC lah report nak pinang di DC lah report nak pipo la bengke transport secretary batu pinang kong ke CM long nanti lasi kam ka chotoi a close ka spi non ke DC ben SP batu li kam chotoi ko DC ban kam chotoi ko la beng isian invel confidential report hula kame MUU se cetoglo setelah support pendaman non makai isiar bagdada karbingo autonomous constituency itu makai isiar makai dake control pol apa itu si CM ama kalau CM si non makai langsung isiar makai except po by except saya lagi CM link lagi kalau so order kan on state government penalang tu pe pasal lo karbingo autonomous constituency ada si P itu lagi
Okay, Ladakh isi bangke hala mane tribal area specified in part 1. Ike part 1 kulote North Kachar Hills district, Karbi Anglong district and Boroland territorial area. Part 1 ner kalang. Laso ting ben belat. Non ka implement apa dia lah. Aku isi pura bangke dak heading. Dak sebelah appended to Paragon 20 of the district and such number of other members of that assembly as may be specified below. Such other member beli tamarela North Kachar, Karbi Anglong, Lapen, Boroland and Parata. Alam apa yang namanya? Tapi ada number pada specified kali. Nona bagai Karbi Anglong, Boroland, Ben and Hills sudah tahu lagi. Number specified. Pakai maksudnya. Mereka such other member boleh specified kali. Number 1. Terus komisioner dia kalah dia lah. Kalah. Asal komisioner mana ada? Kali. Ini lalu. Aku dah jadi. Dah kita provide for the constitution and functions of the commission. Functions sebagai constitution of Tokte. Tokte mana? Koma Sarkar si Delhi ke lima, Koma Sarkar si dah di sekolah ke lima, kalau penyihar yang pentak function ini. Number 1. Last yang aku mau lah, Partaskar Commission apa kita lihat ni. Berarti Partaskar Commission ni komisioner lagi. Last komisioner bang si last yang pen dua kali pulang dia. Tapi it is not a constitutional legal document. Asal document apa tu? Mungkin last purhe dampen document dari sebar ni ini. Mungkin it is not binding. Asal ni budaya pun bangkai mungkin itu masalah lah. Bangkai lah secure areas plus other areas MLA. Tapi lah function tu apa ni? Lasi lam thi perlu bangke or dam de sini. Tapi yang sungguh dah dui hal hai bangke itu siwai or sendiri. Concluding this way, kita masuk ke tangan lebih bangke. Mentera sahaja yang ini kalau dia dah buru tumpen movement kan tak pernah tumta political demand tu tumta tu pumata pegang si kimi buru problem mana bakar biar problem alam SMD long kado be United Pen Voice Race perlu dah kahin orang bila jadi bukan. SDC pen. Sebenarnya kalau dari ini orang familiar dengan center government asal government mereka memang orang center dulu isi peaceful democratic nasional. Bahkan aku ini sebab tengok kalau master orang dari soal lalu feedback ini tapi nanti ini fungsi yang kita kalau master orang yang stop deh. Dari lain sekarang pakai itu mungkin pusing itu kalau master long run isi perception dan long run isi movement untuk positif. Hal seperti si sebenarnya kan orang tidak berani ini itu pilihan. Then linguist pola ni India jadi linguist can be as a citizen of India living in the northeast like can be another tribal. Tapi bangke clear linguist ni lah tiga pun dia citizen lekar lah, Okomia lah, Hindi lah, English lah. Okomia ni kita thom jadi ni, Amerika lah, Hindi lah, English lah. Hindi dia tu Hindi tu jauh. Harap tunggu Hindi देखा को इंग्लिश देखना पड़ता है आप ही और उनको नामों अब बारे में लास्ट टाइम kan हम तो gitu itu kan Hindi English lah kan sambil pindah pakai compulsory lo apa kalau dia tapi hanji program lo ke Devanagari ko orang lo lo te completely ko bade burden ko lalu lain itu pindah semet kado itu namun betul telah banggai gitu itu kan 71 70 dah ada council मतलब इंग्लिश के अंदर लोग official language को अलग है इंग्लिश कर so pakai Indonesia, kalau high comment dulu lah, biasa aku, kalau kita tidak betul betul pakai, visual itu pun, dua ini punya tohan dalam pen kalau high lagi terlebih, nasi live, dua puluh tu minta macam mana ni, anda limited, email entah betul, jadi itu pun kita kan nak ini itu nak, nanti nak betul lah. Jadi prong, kecil jok, kecil tenglah sobang ke RIA. Lapen nili metang amasi tame nili metang kekeong si kinde dun naik boleh nang kinde dun bualang kali. Te asap vele cini dun buda nili ning kamat halang si nang jetang dun. Sila dapat nili dun kacitin kacibo beda nang ia pansila song rock signatory satu mana kerja bang kacir song bang tu mana curu cuning rila. Lapen nili non last kacuning rikang tu bang ke lain lo nang litu
labang so accord alam pen finish so that kawede dia pan kidu kang sam kitha kang sam kachi ke claim ke dam kang sam ye pan organization doan atum pen nang mai pong ini de meseni la pen ke ne lihala so kang ni lo ke nang li tu ma statement joint statement pe dam de menangi la pen ke la dak la clause wise kaching ki ye pan la so kang sa ye pan mang ke ili tu me thangang bong ali konani constitutional expert atum pen wan si la so bang ili tum hane pe than pe menai ili tum mang bong bulote neli phanda pupo kwan ba ka teron sang holo la bu ko hi mati Cicini ada kwan ba ko la kan hok ka lele mati asi la so lam mang kali de ili tu me kar bi tung ge me thang lam jar bi je bang alam kali de asi constitutional expert du la so expert atum kan mang si every clause la clause wise nang pa explain sila so visi ili tum la non la so court alam pen ka uri sai lam mang chepang sang ning du la signatory song rock atum pan nang tuning ri du pati cream Sampai ada tu